ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ರಹಮಾನಿರ್ರಹೀಂ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಹಾರ್ಟ್ ಟಾಕ್ ಲೈವ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ರೈತಂಗ್ ಎಂಗೆ ಬೇನುವೆ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಎಂಗೆ ಟಾಕ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ತಿಮ್ಮನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮರ್ಹಬಾ ಕೊಮ್ಮೆಕಸ್ ಮಿಯದು ಮಿ ಹಾರ್ಟ್ ಟಾಕ್ ಲೈವ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹಾಸ ಮಿ ಸೀರೀಸ್ ದ ರೈತಂಗ್ ಎಂಗೆ ಬೇನುವೆ ಸೀರೀಸ್ ಮಿ ಕುಡಿಯ ಗಂದೆವೆನಿ ರೈತಂಗ್ನ ವರಗಿನ ಕಂದದಕ್ಕೆ ಮಿ ಸರ್ಕಾರಂ ಇಂಗೆತ ಎಂಡಿಪಿ ಕೋಲಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಂ ಒಳವಾದಾಗಿ ಗೆಂದ ಕುರಿಯ ಗಂದಾತಿವೆ ಎಂಡಿಪಿ ಕೋಲಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಂಗೆ ವಡಾಗನ್ನ ಮನೆ ಪದನ್ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗ ತಿಬಿ ಎಮ್ಮೆ ಫುನ್ನಾ ಬುಸ್ಕುರಿ ಸಿಯಾಸಿ ವರಿಂ ಕಮವ ಮಿ ಗಾಸಿಮ ಅದಿ ಸೇಹ್ ಇಮ್ರಾನುವ ಮಾಮೂನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಯ್ಯೂಮ್ ಮಿಹಂಗೋಸ್ ಮಿ ರಾಜ್ಯಗ ಸಿಯಾಸಿ ಮಸ್ಲುಹಂ ಪೆನ್ನಂತಿ ಬೆಮ್ಮೆ ದೋಷಿ ಇಂಗತ ಸಿಯಾಸಿ ವರಿಂ ಹೆಮರಿಗೆಂ ಎಕೊಲೆಗೆ ಕುರಿಯದ್ದ ಸರ್ಕಾರ ನಮಸ್ ಮಿ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ಹುರಿ ಮಕರ ಹಿಲತಕ್ಕಿ ಅದಿ ಹುದುಮುಹತಾರ್ ಕಮಕಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕುರಿಯ ಗಂದೆ ಅಬಸ್ ಕಮ ರಿಂಗತ ರೈತುನಕ ಮಿ ಹಾಮೇನು ಕೊದ್ದೆ ರೈತುನಕಂ ಒಳಂಪಿಲುವೆನು ದವೀಮಾ ಮಿ ಹಾರ್ಟ್ ಟಾಕ್ ಲೈವ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರೈತುಂ ಎಗೆಂಬೆನುವೆ ಸೀರೀಸಕ್ಕೆ ರೈತುಂ ವರಗಿನ ಕಂದತಕ್ಕೆ ಎಗೆಂಬೆನು ಮಾತಿ ಕುರಿಯಂಗತಿ ರಿಯಾಸ್ ಇಂತಿಹಾ ಮಿಯಹರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಗ ಮಿ ನುವೈಕ ರೈತುಂ ವೋಟ್ಲಾನೆ ಎಹಂಬಿಮಾ ವೋಟ್ಲಾರ್ ಗ ರೈತುಂ ಅಬ ಎಗೆಂಬೆನುವೆ ಮಿಗಾಮತಿ ಬಿ ಹಾಯಿನು ಇಂಗತ ಗಾಮ ಗದ್ದಾರ್ವ ಹಿಯಾನತೆರಫ್ತಿ ಫಾಸಿದುಂ ಬೊಡತಿ ಜರಿಯಮತ ಹಿಂಗ ವಕ್ಕಂ ಕೊಫತಿಬಿ ವಗುಂ ವಿಹಿಮಾ ಮಿಮಿಹುಂಗ ಮಿ ಒಳವಾಲಂತ ಇಂಗತ ಮಿ ರೈತುನಂ ಗೆನಸಿನ ಮಟ್ಟಕ ರೈತುಂ ಗದಿಮತಿಂ ಗೆಂದ ಹಾಸ ಲೈವ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೆ ಟಾಕ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೆ ಇಂಗತ ಮಿ ಮಿಗತುಂ ಮಿ ಕೊರಿಯ ಗಂದೆವೆ ತಿಮ್ಮನ ಅಲ ಮಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಿಹಾರ ಮಿ ಕೊರಿಯ ಮಿ ಗಂದೆವೆನಿ ಕೊಮ್ಮೆಕಸ್ ಮಿ ಇರೆಗೆ ಮಿ ಹಾರ್ಟ್ ಟಾಕ್ ಹಾಸ ಲೈವ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಿ ಮಿ ಮಿಹಾರ ರಾಜ್ಯ ದಿಮಾಯಗೆ ಮಿ ಒಳೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೋಡು ಮಸಲ ಕಮುಗಾವ ಮಿ ಚೇಗೋಸ್ ಮಸಲಾಗ ಬಾಯಕ ಮಿಹಂಗ ಬಬುನೆ ವಗು ಸಿಟಿಯ ಗವಾಹಕ ವಗು ಸಿಟಿಯ ಕಿಯಸ್ ರೊಕ್ಕಾತಿರ ವಗು ಸಿಟಿಯ ಎಂಗತ ವಗು ಸಿಟಿಗ ಮಸಲಾಗ ಸಬಬುನೆ ಮಿ ಮಸಲ ಮಿ ಉಫದೆಗೆ ಮಿ ಐ ಅದೇ ಕೊರಿಗ ಮಿ ಮಸಲ ಅಗ ಸರ್ಮಿ ಸಿಯಾಸಿ ಪಾರ್ಟಿ ತಕು ಅಳಾಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲಿಯಕ ಮಿ ಮಸಲಾಗ ಇಟ್ಲೊಸು ಎಂಗತ ಇಟ್ಲಸ್ಗೆ ಕೋಟು ಮಿ ಕಣಾಭೆ ಮಸಲ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಚೇಗೋಸ ದೆಮದಿ ಜಹಿಗೊಳ್ಳ ಮೆರಿಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಸಲ ಹಲ್ಲುಕೊಂ ಹುಕುಮೆಕ್ಕೊನ್ ನಿಮ್ಮಿಮ ಅದೆಂ ಇದಕ್ಕೊಳ ಪಾರ್ಟಿ ತಕೊಂಡ ಅದೇ ಮಿಕಮುಗ ತಫಾದ ಫರಾತ್ ತಕೊಂಡುಕುಮೆ ವಾಹ ದಕ್ಕ ಮಿ ಸಿಯಾಸಿ ಮಸಲಕ ಹದಾಫರ್ಗ ರೈತುನ ವರಗಿರ ಕಂದತಕ ಅದಿಸನಿ ಒಳಿಗೆಂ ಮಿಯದು ಮಿ ಮಸಲ ಹಲ್ಲುಕೊರ್ಮುಗ ನಮುಗ ಎಬವಳೆ ಮಿ ಸಿಯಾಸಿ ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ತಕ ಬೈ ಮೆಂಬರ್ನ ಅದೇ ಲೀಡರು ಪಾರ್ಟಿ ತಮ್ಸಿಲ್ ಕ ರೈತು ಮಧ್ಯಸ್ಕೆ ಮೆಂಬರ್ ಮ ಸಿಮೆರಿಗೆಂ ಇತ್ತಿಹಾದೆಂ ಹದಾಗೆಂ ಖಂಡಪಾಳು ಇಂಗತ ಮಿ ವಿಕ್ಕುಮ ಇದಕ್ಕೊಳ ಇತ್ತಿಹಾದು ನಮುಗ ನುವತ ಚೇಗೋಸ್ ಮಸಲಾಗ ಇತ್ತಿಹಾದು ವಗೆಂ ಒಳೆ ಮಿ ಬೈಕ್ ಬೋಳೆ ನಮ್ಮವೆಸ್ ಹಗೀಕತುಗ ಮೀಹುಂ ಮಿಕುರನಿ ಸಿಯಾಸಿ ಮಸಕದೆತ್ತೋ ನುವತ ಹಮ ಹಗೀಕತುಗ ಸೆಲ್ವರಿಕಮ ಇಹುಲಾಸರಿಕಮ ಕೀಗ ಗವಮ ಮಿ ಕೊದ್ದೆ ರಂಗಳು ಮಸಕದೆತ್ತೋ ಬಸ್ ಮಿಯದು ರೈತುಂಗ ಬಸ್ ವಾಲು ಪದವೀಮ ಮಿ ಕಂತತ್ತುಗ ಹಗೀಗೆ ರೈತುನ ಹಮೆ ಗೆನಸಿನುವಟಕ ಮಿ ಕುರಿಯ ಗಂದೆವೆ ಲೈವ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಮ್ಮೆಕಸ್ ಮೇಲೆಗೆ ಲೈವ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕುರಿಯ ಗಂದೆಂ ಕುರಿಂ ಮಿ ಕುಡ ಬ್ರೇಕನ ಗಾಲನ ಅದೇ ರೈತುಂ ಎಂಗೆಂಬೆನುವೆ ಟಾಕ್ ಸೀರೀಸ್ ಮರುಹಬ ಮಿರೆಗ ಮಿಯೋತಿ ಇಂಗತ ಮಿ ರಾಜ್ಯಗ ಮಿ ಚೇಗೋಸ್ ಮಸಲಾಗ ಮಿ ಸರ್ಕಾರಂ ಕೊರಿಯ ಗಂಗಸ್ ಬಾಬಾ ಮಕರ ಹಿಲತಂ ಹಾಮ ಕೊದ್ದಿನುಮ ವಾಹದೆಕ್ಕುಂ ಮಿ ಗಿನಬೇಕ ಮಿ ಬ್ರನಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸೋಲಿಯು ವಗು ಸಿಟಿಯ ಫೋನು ವಿಯೆ ದೆನ್ ವಗು ಸಿಟಿಯಂ ಮಿ ಹಾಮ ಕೊರ್ಮ ವಗು ಸಿಟಿ ಗತಿ ಕೊಬಾ ಕೋಶಿಕಮೆ ವಗು ಸಿಟಿಗ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸೋಲಿಹು ಮಿ ಮೊರಿಸಸ್ ಗೆ ಮಿ ಸರ್ಕಾರ ನುವತ ರೈಸ್ ಫನಿ ವಗು ಸಿಟಿ ಗ ಮಿ ಒತಿ ಲೇಫ ಕೋಶಿಕಮೆ ಸ್ಟ್ರೈತುನ ಕನ್ನೆಗೆ ವಗು ಸಿಟಿ ಗೋ ಎಂಗೆಚ್ಚೆಂ ಹೋದು ಮಟ್ಟಕ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಿ ಅಮಿಲ್ಲ ಫರ್ದುನ್ ತಕೆ ಮಸಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವೆಸ್ ವದ್ದಾಫಿ ನಮಸ್ ಮಿಕಮುಗ ಎಮ್ಮೆ ಹಿತಾಮ ಕುರಂಚೆ ಕಮಕಿ ಮಿವರುಗ ಬೊಡು ಎಂಗದ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗ ಸಿಯಾರತ ಮಿನಿವಂಕಮ ಮಿ ಬೋರ್ಡ್ರ ಗುಳಿಫಾವ ಬೊಡು ಮಸಲ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗ ಮಸ್ಕಂ ತಕ ಆದಿ ಖಂಡುಗ ಅಡಿಗ ಬಿಂಗಡು ಯಾವನಿ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಶೆಲ್ಫ್ ಗುಳಿಫಾವ ಬೊಡು ಮಸಲೆಗ ರೈತುಂಗ ಬೇಕು ಇಂಗತ ಮಿ ಆದಿ ಸಿಯಾಸಿ ಫರಾತಕೆ ಆದಿ ಹಮ ಮಿ ಖಮುಗ ಹರ್ದನ ಬೈ ಬೇಫಳು ಮಿ ದಿಯ ಮಸಲ ವದ್ದಂ ಇಂಗತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವದ್ದಂ ದಿಯಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಸಲ ಬನಾಬಸ್ ನುಗನೆ ಇಂಗತ ಮಿ ವರಂ ಹಿತಾಮೋರಿ ಕಮೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಿ ಎತನು ಗತಿ ಬಿಬೆ ಹಿತೋರಿಯಾ ಕಮೆ ಕೊರಂ ಎತ್ತನೆ ನೋಂಗೆ ಕಿ ಐ ಬೇಫುಲ ಕಿ ಇಜ್ಜತ್ ತೆರಿ ಪಂಡಿಯಾರು ಇಂಗತ ಪಂಡಿಯಾರು ಕಮ ಉತ್ತಮ ಪಂಡಿಯಾರಂ ಈಗ ವಡಾ ಕನ್ನವಂ ಜಹನೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೆ ನುವದ ಮಿ ಶರ್ವಿ ಇಂಗತ ಮಿ ದಾಯರಾ ಕಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಿ ದಾಲತುಗ ತಿಂಬಾರ್ ತೆರೆಂ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ ಎಬ್ಬಾರುಕಂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮತಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂಗಂ ರೈಸುಲ್ ಜಮಹೂರಿಯಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸೋಲಿಯ ಹೆರಿ ಗಾನು ಹದ ಮದ್ಲಿಸ್ ಗಾನು ತಂ ಹದಮ ಸರ್ಕಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕುರ್ಮಂ ಅದಿ
सरकार जवाबदारी कुरमगा हम कंकन निममगा मी सुप्रीम कोर्ट केस वार मुहिम रोले कुलंजे बैकवेरु मियदु मी सुप्रीम कोर्ट मिमसला बलाहनु कोने एटलीस्ट अडोहुमे इंगा तो मी रैतुं ಕಂಬಡುವನಿ ಕೊಂಕಮಕಾತೋ ರೈತ ಮಿ ಮಸಲಾಗ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸೋಜಾ ದೆಕೊಳ ಮಿಕನ್ ಕೊಂಕೊಂ ಹೆಕಿತಕೆತ್ತೋ ಕೊಂಕೊಂ ದಾವಾದಕೆತ್ತೋ ಮಿ ಇಂಗತೋ ಮಿ ಕಮ್ಮ ಬೆತು ಬಹುಸ್ ಕುರಂ ಮಿ ರೈತುಂಗೆ ಮಿ ಕಂಬಡುಮೆ ಸಬಬುಂ මිකම මේ සුප්‍රීම් කෝටුන් එබ්බාර්ලුන් දී මේ මසල අඩුහම බස් පුසත් නිදී මසල බේර කොල්ලි මසල බලානුපති මේ වරන් හිතාමර කම එගත රයිතුන්ගේ මේ බයකෝ මසල සුප්‍රීම් කෝටන් හෝ ශලීමා මේ එමසල බැලෙන් ජෙහෙන එමසල බැලෙන් ජෙහෙන එගත පබ්ලික් ඉන්ටරෙස්ට් ලිටිගේෂන් නේ මේ ගා මේ සරහද්දෝග ගා හොරිහා ගම්තගේ මේ සුප්‍රීම් කෝට වෙද්දීමා ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಫಂಡಿಯಾರು ಎಮಸಲ ಬಲಾಗಣ್ಣಾನೆ ಎಮಸಲಾಗ ವಹುಸ್ಕುರಂ ಫುರ್ಸದೇನೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಹುಷಲಿಮ ಎಮಸಲ ಮೇ ಬಹುಸ್ಕುರಾನೆ ಫುರ್ಸತದಿ ಮಸಲ ಕೋರ್ಟ್ ಬೇರ್ ಕೊಲ್ಲಮಕಿ ಏಯ್ ಹುದುಮ್ ಹುತಾರ್ ಕಮೆ ಅದಿ ಮೇದು ಕಾನೂನಿ ದಾಯರಾ ಮಿನಿಮಮ್ ಬೆ ಫನುವಾಕಂ ಅದಿ ಮಿಗಾಮ ಗಬ ಸಮಜಹಮೆಂ ಅಮನಮ ಕಮೆಂ ಇನ್ಸಾಫೆಂ ಅದುಲೆಂ ಅದಿ ಮೀನ್ ಎಬ್ಬೆ ಸಮಯ ಲಮೆ ನೆಕ್ಕ ವೀಮಾ ಮೇ ಮಸಲ ಮೇ ವರಬ್ ಬೊಡ ಫಹ ಕೊರೆ then komyakas me wagu city ga me liku ga wagu city wese bawle na wagu city ga wenga cheki kochi kames nga ibrahim soli ga sarkar me brani wagu city ki feku city ke namas me abadu me raitu nang hodiha kama situ ko genne ule bene igato miharo me uturtila fala masala ga agreement situ vaccine me covid vaccine ga masala ga agreement situ mihengo suriha kama situ korani namabe me sarkaru igato me zero to corruption zero tolerance wega miya sarukaram huriha kame sidru kurumaki mi warang hitam hori kame raitun anga nula ingata mi huriha kame salla mi kurani salla ko ge mi nimmalani den mi chegos masala ge itlosung hukumen ibima koriga me by ingata mi for mi harji wazir kan ko hori dr shahid warat tawrif ko ingata mi sarkar sana ke fetti adi kuriga prosecutor general kanko fori ingado muizu bes sarkara varat tawrif kori namasena kuriga badamundi me sarkara corruption daga bahaka ingado me sarkarun bodu de bagun kamga adiba jeto gega bati bagen jalugoti bem baba gega bati bagen baki jadiya mata ke hingam wenda bahaka namas enaga ton molen badalwe etlos masala ga hukumi wadi me etlos masala ga sarkara nga tawrif sana den anek kamaki rajya ga ba ingato me council me masala tede bade sarkar bar sana ke parapi bala ba council ga tibi ingato member ba council ga ladu kannam wane me masala ga hagikatu ga divi rajya tamsil kurmatta ka itlos dia sada member ga ingato ganuni wakilun ga team ega tere ga duniya ga member ga 11 me lawyer hemeni adi divi rajya ga mandar nabaki me divi rajya me sarkar me masala ga me itlos ka tamsil kura muhim agent wire ga adi ena ki ka me attorney general of you ga bandar number of you ga de lawyer mes hajer we me masala ga adu hanta kuriya diuga me masala gulaya gotun ingato itlos an hoshala kori divehi rajya ge ha kambadun me masala dekora ingato me nota me mauritius sa dekora me masala ga divehi sarkar hoshali first hoshali manuata preliminary objection balali kamukabina mes mi baykomehun ekala me malama libigana waru kamengeto mi waru kame kuri kibeganto waragina suwalaba kure raitun mi kamoga egene mi kuriya revigen igeto hingafa jarima ekkan sarkarum benwani sarkarum mikamuga rangalu ganuni gotun kantateke kurakan dekkumattaka namavas mi case ge timeline na balali ma igeto mi masala ufedigen agota chegos masala nuwar divehi rajya me mauritius ademedo me jehipa border masala emme fadama ufedigen me nabasya kadhiya degga me alif talum fast kori me UNCLOS United Nations Convention for Law of the Sea me muahida ge sababu muahida darun me ingiresing me hunga daru goi chegos ge rattak me milkwari kan da me me hunga anekam go nimma adi chegos me kanduge me chegos ge rattaku ge aseri parun emihun baselanun divehi rajya dimala duisanautical melwata chegos ge EEZ damalima adi emihun ge continental self negima me ufedigan golu masala nawasya kan wadhiya devanahar me masala migration na divehi rajya demadu ufadunu adi kamuga ingresin maswara kuram benwe
දිවෙහි සරකාරුන් කොමස් වරක මස්වරා කොන් එමසල හුට්ටාලි වක් හිසාබකුන් අදි ඒක පොහොම බස් එමසලාගේ එබ්බාර්නු නුදිනීමා ඉංග්‍රීසින් මේ දෙහස් මේ දිහමනා හරු ඉගතෝ මේ එමිහුන් මේ රාජ් එමිහුන්ගේ මේ කඩුගේ සරහදු ඊසර්ගේ මේ coordinates duniyan yulanu ko emihon me maritime chart to khandeli vima mihisaba masal dierugas sarkarakun maamul sarkaru masal hallenu kore eruga bandarne bak hallenu kore den me nashidu sarkar den nashidu sarkar wa ke me masal dekkena galmani e wara ritikon holuwe saaf ko fennonge chapter nashidu wa enage foreign minister kan hori haji wazir kan hori dr shahid me masala ga sallako masala me alif taala me masalaga me Mauritius maswara ko emihun salla kuri ingado me Mauritius rajya de meduga border masalen ulekama maritime zone ga masalen ulekama me masalaga me deba mihun ingato maswara kurma no ma skolliya ka me deha sekarwana haru rais asido Mauritius gos Mauritius ge era gore me bodwaji ramagollamma badda ko deal taken hada demihun joint statement dinkama Mauritius ge liun to kon fennanga bahori af hoga mina ingato Mauritius ge rice ena karugalwadi medajing ipagen ena wara ingato sharafari medaje kotuga deki me hagigatu ka me Mauritius ingato rajya demede me deal hedima Mauritius me chegosa me follow ge ratta vikkali mattaka nashid ebbasi kama gabal ko ene ebbasi ma miwaruga award arwani me award ki ingato me star me India kanduga taludadi me award arwani ingato duniya ge wara mashhur leader unna Nelson Mandela ka leader unna wara mar leader ka ingato me izan sharaf me arwani bas Mauritius un debe me mati sharaf vima me sharafu ge award ingato me libigane na kanuga me medajing alwe me masala ka Mauritius benu bagata gamo nilam ki ingato ebbas vima kama gabul ko eveni me masala je tahawgi ko vima nashidu ingato me hodiha kamen kofa gawma gaddarafa me nashidu nokome midakkani followers ki timanna manga tanake nashidu ko sarkaru geru me nashidu ko foreign minister harje wazir ko dr shahid wa nashidu maswara kore eru ko nimma foti ingato me ingresinna rajya de mederu ebbas egota ekan kurma ingato vima miedu me itlus me masala waki gota kan me ma den me Mauritius ki me chegos ki followers ki timanna manga tanake kya halellem ge ben men ei Mauritius ge siyarati barga masala wata Mauritius ge milk wari kam masala wati duniya ge court international court of justice nimma fa adi international court of justice ge masala nimma alif taala phone alif taala aam madis ge general assembly ge masala beton bahus kore mashwara kore resolution pass ko fa hamas tusterega engeto me evve shatakanla chegos ge rattang adi me follow bahi Mauritius hawal kurman alif taala amul kuri vima ehisabun oti milk welcome ga masal nimifa milk welcome ga chegos ga milk welcome ga masala ingato me Mauritius benuma got nimo rajya fursat nudinnama ingato evve sarkar me fursat me nudinnama miedu chegos ke me tanake gotuga dawa ko me divehi rajya ga maskanu takun adi divehi rajya ga khanu kade ga mas me maudanu frikam wa binganu confidential bodo ba damenu kane bene namabes ingato me Ibrahim Solihu me verikan awma hamaya ingato me kamuga hardana ibas masakate kore fakane den me aba badalan je me alif dala me masala wadda alif dala ga puratama me kama behgotun bahus korevi ingato garare fas korewni kongirato balladaru ga ei deha sataravana haro ingato deha sataravana haro june 22 ga me kama beh garar fas kuri fas ko reruga me rajya ga sarkar kan erwati ingato me PPM sarkare ade me masala vima me masala ga eggota kavs nufena me divehi sarkar kunne ingato me tadwere kamaki ga me masake ko fetane PPM sarkar ko bas me kama be hote masakata no kore arif daluga me masala be hote emme boda bahus kuraunuga ekama dekula basbunan harji masakata koran libuni PPM sarkar ga the defense minister ngabtibi tamsil kuri rajenge to ei khan nazim adi adan sharif ega pahun me harji wazir kan hori adi harji wazir ka dunya mamon adi asim kya be fra konnebi
මීන් එවස් මීහක ඉංගත PPM සරුකාරක හරුදන එවස් කම නුකර රාජ්‍යගේ මේ කණුගේ සරහදු හොදු මට්ටක දිව්‍ය රාජ්‍යක මස්කන්ත කරවරකෝ මට්ටක දිව්‍ය රාජ්‍ය කණුක බින්ගඩු මේ මස්සලාග ගවමන් එවස් දෙවරේ මස්සකත නුකරවුණු ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಕಿ ಇಂಗೆತೋ ಮಿ ಗವಮ್ಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಬಲ ಹಟ್ಟಂಜ ಬೈ ಕಮ ಬಾರುಗ MNDF ಕಿ ದಿವೆ ಹಿರಾಜ್ಯಗೆ ಮಸ್ಕರ್ತ ಬಲ ಹಟ್ಟಂಜ ಹಮ್ಗೆ ಗಾಣೆ ವಾಜಿಬ್ ಉಫಲಂಜ ಬೈ ಕ ಬಾರುಗ ದೇಹಾಸ್ 12 ಬಣ ಹರು ಫೆರಿಕೆನ್ ಇಂಗೆತೋ ದೇಹಾಸ್ ಫರನವರ ಅಹರ ಹಮೆಂಗೆ ಪೀಪಲ್ ಸರ್ಕಾರ ಹಮೆ ಇಂಗೆತೋ ವಾಹಿದ್ ಸರ್ಕಾರುಗ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಂ ಕೊರಿ ಮಿ ಹೆಂ ಖಾನಲ್ ನಾಜಿಮ್ ಅಕಿ ಮಿ ರೈಸ್ ಯಾಮಿ ಸರ್ಕಾರಕ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಂ ಕೊರಿ ಮಿ ಹೆಂ ಮಿ ನಾಜಿಮ್ ಅಕಿ आदि मी यामी सरकारुगा इंगतो मी हूं डिफेंस मिनिस्टर नतिबे मी हारजी वजीर नतिबे राज्य के बॉर्डर को मसला हल नुकुरे मियदु लदेव्स नुगने बावे मी मसलागा अडोफल नुकुन्न इत्तिहादें हदागे मिमी मे कानल नासिम लिबुनु इंगतो मी दे फुर्सतु तीन फुर्सतु ए वही सरकार का डिफेंस मिनिस्टर यामी सरकार का डिफेंस मिनिस्टर एगे तुम इब्राहिम सोली हो गए वेलकम फेशमैकी का मध्यस्थ के मेंबर गोतुगा तमसील जे आदि मी नेशनल पार्टी का मेंबर गोतुगा मिहार मजलिस का तमसील कोरमन दारुगा नेशनल पार्टी का बहिमे नेगे तो अटॉर्नी जनरल ऑफिस बंडरना बफियोगा डेप्यूटी अटॉर्नी का कुरी विलिमा दारा तमसील कोरा उसाम मिमी हूं सरकार के बोर्ड इंस्टीट्यूशन तक मुअस्ससा तक तिबे मिमसला गवर्नमेंट का में नुकुरे विंगे तो नुकुरे भी फेल वे फदि बैग इत्तिहाद हदागे नुको में कोंकमे तो कुरे बेनी नुकुरे वेने मी वरबोडु कॉन्स्पिरसी के तेरे बोडु रेवमका सल्ला के तेरे दुराला रावागे हिंगाफे इंटरनेशनल बोडु कॉन्स्पिरसी बोडु वक्कमे एता $1 हिमने वक्कमे मी हकीकतुगा मी हमें कनी मेद बुननी मस्कन तक हिमाय कोरास्ते मन में मेनु कोदी मी मस्कन तक अबे मसले एकनी नो ये तो मी मसले की इंगे तो खणुगे अडीगे बिंगणुगे मसले इंगे तो खणुगे अडीगे बिंगणु मिसर हद्दुगे खणुगे अडीगे बिंगणु තේව වෙනගෙන් එත ට්‍රිලියන් එකත මේ කියුබික් මේ කොඩි ෆූට් එකේ තේව සතේක මේ ට්‍රිලියන් කොඩි ෆූට් එක උරේ ගින ඉංගත ගේහා තෙලායිචි මිසර හදුන් ෆෙනුන දිහාස් ෆස්වන්න අරහරුගා खंडो गाड़ी के में दिरासत के कुरी ए दिरासत को इंडिया देहास फसबना हरुगा में इंडिया ओशन में सरहदों इंगे तो बे ऑफ बंगाल सरहदों एता ट्रिलियन इंगे तो में कोडिफोटे के गैस नेचुरल गैस वेनुनो ಅದು ಏಕ ಕುರಿಮಸು ಅತಿ ಸರ್ಹದ್ದುಗ ಮಿ ಗೇಹ ಬೆಹೆ ಮೌದನಾ ಬೆಹೆ ದಿರಾಸತೆ ಕೊರೆವೆ ಹಗೀಗತುಗ ಮಾರಿಷಸ್ ಮಿವಸತೆರ ಫುಮ್ಮಾಲಿ ವೆಸ್ ಇಂಗತ ಮಿ ನವಾಸೆಕ ನುವದಿಯ ಫಸ್ವನ ಹರುಗ ಮಿ ಸರ್ಹದ್ದುಗ ಖಂಡುಗ ಗೇಸುರಿಕಂ ಎಗುಮ ಹಿಸಾಬ ಏಕ ಕುರಿ ಮಾರಿಷಸ್ ನೂಳೆ ಗೊತ ಕಬ್ಬಸ್ ಇಂಗತ ಮಿ ಚೇಗೋಸ್ ಗೆ ರತ್ನಂ ಹೋದಾ ಕರೆ ನೂಳೆ ನವಾಸೆ ಕಡ್ಡೆ ದೆಗ್ಗ ಮಿ ಅಲಿಫ್ ತಾಲ್ಗೆ ಮಿ ಈಸಡು ಮುವಾಹಿದಾ ಮಿ ಫಾಸ್ ಕುರಿ ವೆಸ್ ಅದಿ ನವಾಸೆಕ ಫಸ್ಟಸ್ ಅವನ ಹರು මේ මොරිෂස් මිනිමම් කල් ලිබුනෙරුගා අද මේ චේකෝස් ගවාහක දක්කා ෆකන්නේ අද ඒක පහන් මේ අලිෆ්තාගේ මෙම්බර් කවම මේ අලිෆ්තාගේ සිකියුරිටි කවුන්සිල් ගේ ඉංගත මේ මොරිෂස් ගේ මස්සල බහුස් කුර උනෙරුගස් මොරිෂස් ක දෙබස් ගම ක නොබන චේකෝස් ගේ මොරිෂස් ගේ තනකේ මොරිෂස් මොති ඩිකොලනයිස් කොෆා මේ කුරන්සිය ගොත කන්නෝනේ එකම බෙබස් පාකින් එබස් ගමකු නොබනේ මොහොද මොරිෂස් නොබනේ අද එෆ් හන් ඉගත මේ සිකියුරිටි කවුන්සිල් ගා මේ මොරිෂස් අලිෆ්තාල බද්දම මසල බහුස් කො අලිෆ්තාල ගේ ජනරල් ඇසෙම්බලි ඉගත මේ ආම මද්දිහ මොරිෂස් ගේ මසල බහුස් කොර මද්දිය රුගස් මොරිෂස් කොම්වස් දාවඩ කො තිමන්න මන්න ඉංග්‍රීසි මිනිමම් කන්ති ෆොති තිමන්න මගේ ගාව මගේ බා khada දාෆා ඉගත මේ ke තිමන්න මගේ ගාව මම බයි ඩිටච් කොෆක එමි හංග බොනා ෆදෙන් इंगतो मे चेकोस फॉलो वही एमी हो गांव में बैग गतो डिचस कॉफे में होती तिमन में मिनिमम कर दी है बीमा आलूंग मी गांव में जहनी एमी हो ना इंगतो डिकोलनेस कुरा रे किया के मसले बेदी मिहारो इंगतो बीमा मी एरो को मी अलिफ दाल का आम मध्य होगा मी मॉरिशस का मसला बहुत कुरस मॉरिशस तो नेक बना फका है आदि एक अपन एमी हो फास्ट कोरी गान वसासिया एमी हो के चार्ट के गेस्ने चेकोस की मॉरिशस के तने को तो हिमनाफ का है मी टाइमलाइन बलालीमा अहरमन्न मी अहरमगे गावंगे मी इंगतो मी स्टैंड मी बोर्ड मसला हल्लु कुरन्या जेहनी चेगोस के मिल्क वेरी कमा बे हिसाब फट्टन वीमा एरोग भंडार ने फेलवी मामूल सरकार फेलवी एफ देंगा हुरिया सरकार तक फॉर्मेशन भंडार ना बो बिकमगा फेलवी इंगतो चेगोस के अहरमगे तने को जो क्लेम कोर फेलवे मियद मी फुर्सतो मॉरिशस मी लिबुनी
මේ ගාවමක මේද මේ MDP සරකාරක ලීඩර් වකින් හසුක MDP ගේ පාර්ටි එක තිබි බඩති ලීඩර් නෂීදුවා ඉබ්‍රාහිම් සෝලි පද ලීඩර් මේ කමුග බඩු ඉන්ටර්නැෂනල් කොන්ස්පිරසි එකෙන් හින්ගා සල්ලාක වක්කන්තක කොෆොතිමා මිහෙම් බොනන් ජෙහනි මිසාලක මියරු මිබ්‍රණි MDP මේ මජ්ලිස්ක PPM තම්සිල් කුරා කොරියක ඩිෆෙන්ස් මිනිස්ටර් කන් හොරි ආදිල් ශරීෆ් මිබ්‍රණි මේ වගු සිටි ගේ මසලාක ඉබ්‍රාහිම් සෝලිවා දෙකොන් මිගත මේ ඉතුබාරනකම මසල වද්දෙන්ජේ ඒන මසල වද්දම් බස් වෙද්දි මජ්ලිහ නමස් මසල ෆාහෙනවා ගත දැන් මේ කහල බහතක මේ දක්කනේ වගු සිටි ගේ මසලා ඒකත වගු සිටිය වරන් මේ මා මුහිම්ම මසල මේ ඉත්ලොස්සා හැම මේ මසල දෙවුන් ෆ්‍රතම ඉගත ඉත්ලොස්සා හැම ගොස්කෙන් තාදි වගු සිටි ගේ ගවාහ කන්නානි වෙස් ඒ වගු සිටියක මස්සලාගා එබයිගේ මේ වගු සිටිය රියායක්කො මේ මස්සලාගා මේ මස්සලා ඉట్లොසුගස් නිම්මා ඔක්කන් අදේ රිපෝටුගස් මේ සිටියන් ඉෂාරක් ඔෆ එවාහක බොනෆ එක්කන් වීමා මේ මොරිෂස් චේගොස් හෝදුමට්ටක එමිහුන් කොරි මස්සකතුගා ඉතුරු ගානූනි බාරු එමිහුන් ලිබිදේ එච්චක මේ ඉබ්‍රාහිම් සෝලිහු මොරිෂස් ෆොන්වේ ඉගත වගු සිටි නමවස් මියදු වගු සිටි ගොන් එච්චන් එවස් රයිත කන්නේ ගදන් වගු සිටිය වරන් ඉගත මුහිම් වනේ මේ මොරිෂස් දිවෙහි රාජ්‍ය දෙමදු කුරේ වගු එග්‍රීමන්ට් මේ වර සිනිස්ටා නුරක්කාත එග්‍රීමන්ට් මේ එග්‍රීමන්ට් කුරි ගොතා මේ එග්‍රීමන්ට් කුරුමුග කුරින් කොෆබා සල්ලාතක ජර්මනුගා ඉගත ජර්මනුගා හෙම්බා කොෆල් සල්ලාතක මේ හුරිහාච්ච විස්නාලේ මා බයිගේ මේ සරකාරුග තිබි වෙරින් මේ සරකාරුග තිබි වෙන්න කිකොබාතෝ මේ කොලිසි සරකාරේ ගාසිමු ඉගත මේ දෙයගසේ හිම්බරාණු මවමුණු මේ එම්මෙන් හිමනිකෙන් කොෆේ සල්ලායි ඒ මේ සරකාරුග මිවර බොඩ කමෙන් නොකරේ වෙන මේ සරකාරුග තිබි අද මේ ආදක ලීඩරුන් නෝ දිවෙහි සියාසි මස්ලහම් පෙදුන් එම්මෙ වරවද ෆුන්නා මුස්කුරි ලීඩරු තිරිසහරුග සීසන් පොලිටිෂියන් ඉගත මේ මාමුර අබ්දුල් ගයුමකි සීසන් පොලිටිෂියන් මේ ගාසිමකි මිමිහුන නේගේ කිහිනෙත්තෝ මිවර බොඩ මස්සලේ නිම්මාලේ වෙන එකනි මාකනි ඉබ්‍රාහිම් සෝලි සල්ලාප දැන් බලාලා මහින්ගා මේ දිවෙහි රාජ්‍යගේ ඉගත මේ බෝඩර්ග මස්සලේ දිවෙහි රාජ්‍යගේ සියාදතුක මස්සලේ මිනියොන් කමාබේ මස්සලේ කණුගාඩික මොදන්නා බේ මස්සලේ මිමස්සලාගා ඉගත ගොතෙන් නිම්මන් කොම්මහ නුජහ මේ මොරිෂස් මිහුන් ඉත්ලොස් මස්සල් වන්දන් දෙක තිබේ කරවස් ඒ දිවෙහි රාජ්‍යගේ ඩිෆෙන්ස් මිනිස්ටර් උන දිවෙහි රාජ්‍යගේ हार्जी वजीर उन्ना अरे दिवे राज्य गान हटा मदिस का राइट नमदिस को मेंबर उन्ना लाजिम वाक में मेंबर बोर्ड मसले पेंडिंग कोएंगे को मे मसला का प्रोएक्टिव को इसनका के मसे के को ए मसला हल करूंगी वीमा मेदा हमें इंगे तो मे मदिस के नवारवन मदिस में इंगे तो राइट मेनवा खंद तक कुरमा वीमा नवारवन मदिस के तिबे मेंबर उन एमे होगा जिम्मान उनगा एमे होगा गानी वाजिब दानो को बायक मे हुं आहार मेंगे चेगोस दमा गेंगोस एमे होगा इच्छकम कहता मस्कनो बाय बुरकोल अदे मस्कनुगे बयाकी आहारमंगे मे खंडुगे कंटिन्यूस शेफ नोता खंडुगे अडिय देमिगंदा दिवेहि राज्यगे बिमुगे बा एबावस मिहु बुरकोल्ला मे गेंदिए इंगे तो मिहुरी हाकमे कुरन दे कमिटी भी हम सरकार इंगे तो मे मेंबर में सियासी पार्टी से अड़ानुगा देन मे वागु सल्ला कोरी इंगे तो मे वागु एग्रीमेंट दिम कोरी गदि वागु सल्ला कोरी देहास नवारवना आहार की हुरिहार तो संग वडा गन्नवाने फादे लॉकडाउन का कोविड लॉकडाउन का तिबी आहार दिहास नवार वनार में लॉकडाउन तेरेगा ओवा सीधु अंगे तो मे जर्मन के हेम्बागुगा दिवेहि राज्य के बायको सल्ला पूरी मे दिवेहि राज्य के बॉर्डर इंगे तो सियादता आदि खणुगाडी का बिंगडा बे मसले का बारुगा मे मसले का मेगे तो मे तमसील कुरमटका मशवरा कुरमटका भंडार नाबुस इंगे तो मे इट्लोस के हेड ऑफिस में होने जर्मन के हेम्बागुगा मी कोर्ट में मितना नुगोस निगे तो मिमसला का तमसील कुरन राज्य गानोनी वकीलन हिसाबस नुगोस मिमसला निम्माली जर्मन को खंडाला फुन दिवेहि राज्य के एम्बेसडर फॉरेन मिनिस्ट्री फोनवी इंगे तो मंदुबका आदि बेरुं कॉमर्स गामकों एमिहुं हयाकुरी गानोनी वकीलका मिमी हुल्लागी बेरुं हयाकुरा गानोनी वकीलका राज्य के तारीख राज्य के बॉर्डर राज्य के में सियादती बार हिंगा तंदा कोई तो नहीं इंगेनी इंगे तो मी दिरासा कुरवी मिकम फुरी में तैयार स्टैंड ना कहते बेंच मसला नमस दिवेहि राज्य के सरकार तमसील को मशवरा तबका जर्मन का कुरे मशवरा तबका मी दिवेहि राज्य तमसील को भंडार नाबुस नुदे नुगोस नमस एतन दिए मॉरिशस के भंडार नाबु
මොරිසස් ගේ බණ්ඩාර නාබු දිය එතන මේ ඉට්ලොස් ගේ රයිසා මේ රයිස් ඉස්නගාගෙන් දිවෙහි රාජ්‍ය මොරිසස් දෙමෙදු මස්වරතක ෆොතම කුරවුනේ ei මොරිසස් ඉට්ලොස් මස්සල වෙද්දීම ei මේ කෝඩුගෙන් ගත ඉට්ලොස් කෝඩුගා එකන්දත කුරියගන්දේ හමතක උසූතක තරෙන් රයිස් ඉට්ලොස් ගේ රයිස් එක බජෙහ මෙදබාමි හොඳ මෙදුගා ඉගතෝ මේ මස්වරා කුරුවා එග්‍රීමන්ට් එක මේ කන් කුරියක් දාන ගොත නිම්ම වීම දෙහස් නවාරවන හරු සෙප්ටෙම්බර් 17 වන දුහ මිබුණා සල්ලාතක සියදු සල්ලාතක කුරි මේ සල්ලාතක බණ්ඩාර නාබු වස්ද මෙතන දියයි එමිහු තරේක මිහිමෙනනි මේ දක්කාලා නෙගතෝ මේ අබේ එග්‍රීමන්ට් ලියෝමේ මේ කන්ත හිඟාදිය ගොතුක ලියෝමේ ආද මේ මස්සලා බහුතුන් කන් හිඟාදිය ගොතුක රිපෝට් එකෙන් මේගා මේ ඔන්නනේ දිවෙහි රාජ්‍ය International Tribune for Law of the Sea මේ දෙහස් නවාරවන හරු ඉගතෝ නෙරුණු ලියෝමේ මේ එග්‍රීමන්ට් උග මේ කෝරි වගු එග්‍රීමන්ට් එකතෝ මොරිසස් රාජ්‍ය දෙමෙදු කෝරි වගු එග්‍රීමන්ට් කොරින් එමිහුන් කෝරි සිදු සල්ලා මේ සල්ලාතක දියා මිහුන්ගේ නන්තබස් එබයි මේ ලියමුග ෆාහ කොෆ්ෆා මේ මේකතරේ ගමවති ප්‍රථම ඉගතෝ මේ හති ආද මිහාර මේ නෙටු කුඩකොන් ස්ලෝව එකෙන් මේ තංකර ස්ලෝව නිගතෝ මේ දක්කාලම මිලියමුග හුරි නන්ත මේ ස්පෙෂල් එග්‍රීමන්ට් නෝටිෆිකේෂන් තයාරම් කොරි कुर्म कोरे में दिवेह राज्य में मॉरिशस देमदु कोरेवनो सिडु सल्ला बे लियो में मेंगे तो में
consultations by the president of the tribunal with representatives of the Republic of Mauritius and the Maldives. Then the composition of the delegation was as follows for Mauritius. Mauritius ke faratong mi delegation nga wedding gananta mo the composition of the delegation was as follows. Mauritius, His Excellency Mr. Dhirendra Kumar Dabi, the government of Mauritius ke Solicitor General and Agent of Mauritius. Then Mr. Satyaved C. Baluk, advisor to the Minister Menta, Minister of Defense, Minister for Rodrigues. Then Mr. Paul S. Risha attorney at law. Then a member of the bar of the District of Columbia, America. Then Mr. Andrew Lowenstein, attorney at law, Avis lawyer, member of the bar of Massachusetts, America, the lawyer na adi Mauritius ke attorney general American Mauritius me salla diye. Then balala mahanga dive rajya me masala tamsil kurmatta ka me mashwara diya mi ho. मैं होती तो मैं मॉरिशस के मैं दिव्य राज्य तमसील कुरमट्टा का मॉरिशस दिया मी हूँ. His Excellency Mr. Ahmad Latif, Ambassador, Embassy of Maldives in Germany. तो मैं Embassy of Germany क्या हो रही दिव्य राज्य के Ambassador Commerce Latif है Ahmad Latif है. Then Miss Allah Kuran में कामुका बावरी Mr. Ellen Boyle तो Essex Court Chambers Commerce गानूनी लॉ चैम्बर्स में वकील में एलन बॉयलियर की काक में बोले देनी दिवे सरकारों रिफत बोले देनी है बमी काक में बस दें मिहिर मोहम्मद असील हसन सीनियर लीगल ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स बीमा मी तो मी मसले इटलोस का तैयारों कुरिंग में मॉरिशस राज्य दे में कुरान सल्ला अगर में राज्य तमसील कुरान दिया बाय की बस मिसल्ला कुरे गेसिंग तो मी राज्य के मी बंडर ना बो रिफत वेतन बस नस दे इंगे तो मी हमें कर फॉरेन मिनिस्ट्री में फोन वाले ऑफिशियल मी मसला राज्य तमसील को मट्टा का इंगे तो दे मी दिवे राज्य के एम्बेसडर अहमद लतीफ मी ने के बिकमा बे बस ताने तोरे इंगे बस मी हेनो इंगे तो मी मॉरिशस राज्य मी जे पे मी बॉर्डर मसला कॉन्टिनेंटल का मसला का ताने तोरे ए टू जेड इंगे बस मी हेनो इंगे तो मी बारो मी एक दिए राज्य तमसील कुरान मी मशवरा तक मी कोने सितंबर 2009 हर सितंबर का 17 वन दो हम एक इंगे तो मी हफ्ता नुए लानो गने के एग्रीमेंट कॉफी इंगे तो मी मशवरा को अबजे टाइम होता दिवे राज्य के इंगे तो मी मजलिस का कैबिनेट का मी मसला तो बाउंस कोरेवे इंगे तो मशवरा कोरेवे मी दिवे राज्य के खंडफड़ा बोर्डरा सियाटा मस्कम तक गुलिफा मसल का बारुगा जर्मन के इंगे तो मी हेम्बाग मी मसला बेतुं सल्ला कुरी मसले ने सल्ला को एमस खंग दिया को तंग अबजे दिवे राज्य के मजलिस राइतुं मजलिस अंग एम कोड मेनु दिवे राज्य राइतुं मजलिस के गांव में सलामता पे कमिटी बस में मसला अंगा फकाने अंग बस जे एकंग बजे में नशिदु मी हाम को den राइतुन्ना इंगे तो मी कंग हिंगा दे होता मिवर का में सिरिया तो के जर्मन के हेम्बाग इंगे तो मशवरा कुरेवी हफ्ता के तेरे का लानो करे के वागु एग्रीमेंट कर दिया गोते अब पुणे देन छे इंगे तो मी वागु एग्रीमेंट इंगे तो मी वागु एग्रीमेंट के मसला एगोते का बस बुने नुदेवी मी सरकार में होती बिकम का फेल वेफा वरब बोडा फेल वेफा इंगे तो मी एग्रीमेंट अब जे दक्कं इंगे तो दक्कं अब जे खोबा तो एग्रीमेंट नम्मा वेस मी सरकार मनी एग्रीमेंट सुदा का सिरु कोफा इंगे तो मी सरकार मने एब्बस मी तेलिगने के मी मॉरिशस देमे मॉरिशस राज्य देमे मी कुरी एग्रीमेंट वस सिरु कोफा मी एग्रीमेंट कुरी गोता इंगे तो मी मशवरा फो एग्रीमेंट लानु गडे के मी वरग एग्रीमेंट कुरी गोता आदि एग्रीमेंट कोफा इंगे तो मॉरिशस मी इतलोस का मी मसला कुरी गंदी मट्टा का इंगे तो तेलिगने के ए खंग एग्रीमेंट का खंग कुरन भी गोतो के इंगे तो मी क्लोज तक वे सीमना इंगे तो मादा तक इंगे मन एग्रीमेंट को बे मादा हिमना फा एग्रीमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉपी इंगे तो मी इतलोस लिबे दुहा की इतलोस का मी
चेगोस के मसला के सारिये फिट्टे दो है रस्मी को बला कने ए कुरिय दा फिट्टे दो है मी कुरवण वागु एग्रीमेंट इंगत वागु एग्रीमेंट ಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಪಿ ಇಂಗತ ಅದು ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಪಿಯ ಎಬುನ ಮಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಿ ಮಿ ಇಟ್ಲೋಸ ಲಿಬೆ ದುವ ಹಾಕಿ ಮಿ ಚೇಗೋಸ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಿ ಬೋರ್ಡರ್ ಮಸಲ್ ಫೆಟ್ಟೆ ದುವ ಹೆ ಇಂಗತ ಮಿಹಾ ಕೂಡ ವಗುದು ಕೊಳೆ ಲಾಫ ಮೇತಿ ಮಿ ಮಸಲ ನಿಮ್ಮ ಲಾಫ ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕಾಫ್ ಎದುಹಂಗೆ ದುಹಂಗ ಒತಿ ಏ ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕುರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019 ಹರುಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ಹುಗ ಮಿ ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕಾಫ್ इंगतो एदो हुंदु हमें होती इतलो सब एक हार्ड में सॉफ्ट कॉपी फोन वाफा ईमेल फोन वाफा ए हिसाब योती इतलो सब मसला बलागने फा वीमा मी मसला कंत तंग हिंगा फे गोतुगा याओमी या तकाशा मी मसला के टाइम लेना बलालुमा आदि मी वागु एग्रीमेंट इंगतो वागु एग्रीमेंट मी सिद्ध सल्ला देबे मी दिया एक हफ्ता का मुद्दता आदि मींग एबस के राज्य कैबिनेट का वजीर करने के आदि मजलिस के मेंबर करने के कम बुरानी सरकार का कोalition पार्टनर करने के कम बुरानी मी वारा बोर्ड मसले मिवरग एग्रीमेंट में कुरी इंगे तो की बेगन तो बस सवाल करवे राज्य बेनुंबे इंगे तो राज मसले ने राज्य कुरी का बोनी तिमन में इंगे तो भंडार ना बोनी तिमन में इंगे सीना इंगे तो में एक्कोला में कमुगा गंगुलो सियासत बदल कोल्ली में तिमन में डिकोलोनाइजेशन प्रोसेस तैयार कराती है तिमन में बेन में नूने एवस गांव कुन्ने अनेक गांव इस्तेमाल कुराका तिमन में बेन में नूने मॉरिशस इंगे तो इंग्रेसी मॉरिशस इस्तेमाल कुराका मेरवस अति मॉरिशस इस्तेमाल कुरे कम बनी ए अलिफ्ताल का में खंडालाफरी में मुआहदा तक गांव में का इस्तेमाल बारा को मेरीवन का दिनमट का ए फुरन में फुरी हम कुरिन स्टेप तक का एको तक नूने डिकोलोनाइजेशन प्रोसेस तो होता मिनिमम का दीफ होती किए बीमा मी एमिहुन मिनिमम का दीफ होती एमिहुन का गांव में का बाय गई एमिहुन का गांव का बाय कम का एमिहुन बना छे को सा फॉलो बाय एमिहुन का गवर्नमेंट डिटेच को खंडाला फे एमिहुन मी मिनिमम का देनी बीमा दिवे ही राज्य तायद में कोनी हमें कनी डिकोलोनाइजेशन प्रोसेस हशे इंगे तो वारा सुंदर वारा रीति डिकोलोनाइजेशन प्रोसेस एक माने की को बात एमिहुन के मिल्क वेरी कम तिमन में रुहुनी मोरिस छे गोसा फॉलो बस की मी मॉरिशस के तने गोता दिवे हैं कबूल पूरा कम दी निम्मी अमिल्ले अंडवर का फुम्मालानी इंगे तो अमिल्ले अंडवर का फुम्मालानी मी के फुम्माला में मी डील इंगे तो वी डील गोते मी kan कुरिया के गोसो गोमी देन मस्त देने सरकार में पुरानी तिमन में तायद कुरी डिकोलोनाइजेशन प्रोसेस है इंगे तो मी एगोते तिमन में मिहार सियासत में होती देन की बेगन तो इतलो समस्या वदन आज मी कुल्य का मी हूं मी तेलगती दूली मूली दुनिया लॉकडाउन ने गदियास नवारा गोवा जर्मन का हेम्बा को सिरु सल्लाते के को मॉरिशस दिवे राज्य देव सिरु सल्लाते के को अदे सल्लाय दिवे राज्य के मी भंडार ना ब्रिफतो हाजिर वसनुवे दिवे राज्य तमसील को मिकमा बे खमोश के बाय को नुगोस इंगे तो भंड में जर्मन को एम्बेसडर फॉरेन मिनिस्ट्री का आदा ऑफिशियल के तरफ फनुवा बेर का लोयर खया को मी जे सकराते इंगे तो मी सकरा जहा बाटा इंगे तो कुल्य का मी मसल चलिगंडगे मी वेद्दु मट्टक की बेगंतो वागु एग्रीमेंट कुरि मी हाद नुरक्काते वागु एग्रीमेंट केंगे तो मी वागु एग्रीमेंट कुरि मादात का बलाली मा बेंगे इंगे तो मी मसलागा सरकार हिंगा बावा बोडो इंगे तो मी फसाद करप्शन मी बोडो कॉन्स्पिरेसी का इंगिगेंदे ए एदुवा एग्रीमेंट को सोय को एदुवा इंगे तो हम एदुवा मी मी को मी फुरान सलाम नुवेगे इमरजेंसी बेगे ना ऑक्सीजन कुड़ा करे नो इंगे तो नुवता एनगे हिंग हार्ड फेल वेगे हिंगा करे नो मी तलिगति निके नमबस मी सरकार इंगे तो मी रंबुद्दिवे मी हुन मी तेलिगने एग्रीमेंट एदुवा हुंदुवा इंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉपी फोन वाली इतलोस का मसला बलागती इतलोस का रजिस्ट्रेशन घंटा पूरी एदुहो इतलोस का रजिस्ट्रेशन घंटा को केस नंबर सब्बी हुगे हंदा में आशाबी का केस नंबर आशाबी को दुका मसला बलागने निम्माली मी किहा पडum जरी मी एग्रीमेंट गाहर में सोए नुकुरिना मेदा हमें गाहर में खंडु के बिंगडु बानु कुरवनी है आहार में मेरिटाइम जोन एमी हुन्ना इंगे तो बेनु गत का बुरिकोन नुदेवनी है एमी हुन्ना इतलो सब मॉरिशस बेनु बागत का दिवे राज्य के ईईजेड इंगे तो मी हास 100 दिसर है तुम बडो बैंक एमी हुन्ना खानु देवनी है इंगे तो मी एग्रीमेंट की हुरिहन रखल की मी एग्रीमेंट का सबब मॉरिशस के फुर्सत दिनी मॉरिशस दिनी सीधा इब्राहिम सोलिह
මේ ෆුර්සතු මොරිෂස් දීෆා මේ බොඩු ඩීල් ಕುರಿಗ ಫಕ್ಕಾ ಕೊ ಫಮಿಯೋತಿ ನಶೀಲ್ ಸರ್ಕಾರುಗ ಏನಾಗೆ ಮೇ ವೆರಿಕಮ್ಗ ದಿಹಾ ಸೆಕಾರವನರು ಏನಾಗೆ ಬಂಡಾರ್ನಾಬಾ ಏನಾಗೆ ಮೇ ಭಾರ್ಜವದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಹೀದ್ವಾ ನಶೀದ್ವಾ ಮಿ ಎಮ್ಮೆ ಸಲ್ಲಾ ಕೊ ಫೈ ಗೊತಕಂ මිකම් මේ ෆහි කොල්ලදීනි ඉබ්‍රාහිම් සෝලියු වීම එහෙන්නුනම මිවරුගේ බොඩු එග්‍රීමන්ට් වගු එග්‍රීමන්ට් හදාෆා මේ වගු එග්‍රීමන්ට් හදාෆා නොවද්දාන මස්සලෙන් ඒතෝ ඉත්ලොස කරේ ආදි මස්සලාගේ හාඩු කොපි වෙස් ෆොන් වී හෆ්තා ඉෆහුන් නමවස් එග්‍රීමන්ට් ක මීන්නනි ලියපා එග්‍රීමන්ට් ඉගතෝ මේ කොෆ්ෆා එග්‍රීමන්ට් ගේ මේ සොෆ්ට් කොපි ඉත්ලොස ලිබේ දුහ කිමස්සල බලා ගන්න දුහේ වීම එග්‍රීමන්ට් එදුහ දුහ කොෆ්ෆා එග්‍රීමන්ට් ක කාකුතු සේකුරි බොඩු වගු බොඩු ගද්දාරු ඉගතෝ ಹಾಯಿನು ಬಾಬುಗ ಮಸ್ಕಂಡು ವಿಕ್ಕಾಲುಮುಗ ಮಿಗ ಸರ್ಕಾರ ಬಸ್ಬುನಗೆಂ ಮಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸೋಲಿ ಹುಸ್ಸಂ ಏನಾಗ ವಜೀಫಾಟ್ಟ ಕಾಯನ ಮಿ ಸೋಯಕುರಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರಿಫ್ಫತು ಸೀದಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರಿಫ್ಫತು ನಿಕ ಸೋಯಸ್ ಕೊಫೋತಿ ಇಂಗತೋ ವೀಮಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರಿಫ್ಫತು ಬೇಗತು ಏನಾಗ ಇಂಗತೋ ಇತುಬಾರುನ ಕಮುಗ ಮಸ್ಕಲೆ ನುಂಗ ಕನಿ ವದ್ದಂ ವಿ ಕೋರ್ಟಂ ಏನ ಮಸ್ಕಲೆ ವದ್ದಂ ಅಬಜ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಗ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ರಾಜ್ಯ ಕೋರ್ಟ್ ನಮ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಗ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಗ ಹೆಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕ ವದ್ದಂ ವಿ ಗವಮ ಗದ್ದಾರು ಫೆ ಹಿಯಾನೆ ಫೆ ಮಿ ಹೆಕಂ ಮಿ බොඩු වගු එග්‍රීමන්ට් එක හදා දුහන් දුව සොයකොන් දුහන් ඒචි මේ ඉත්ලොස බද්දා මොරිෂස් මි ෆුර්සද ෆහි කොද්දිනි එග්‍රීමන්ට් එක ඔරිජිනල් මේ ඉගතෝ මේ එග්‍රීමන්ට් එක ඔරිජිනල් කෙමේ ඉගතෝ මේ chat gpt උපන්දාෆා ලියපත අයර් කො ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් මැෂින් බුද්ධි බේන කොගෙන් ඉගතෝ chat gpt උපන්දාෆෙන් මේ ලියුම නෝ මේ බිකම ඔරිජිනල් ડોකියුමන්ට් මේ අහරන්න හැමෙන් ලිවිෆවා මේ එග්‍රීමන්ට් එක මේ ඔරිජිනල් මිදක්කාලනේ ඉගතෝ මේ එග්‍රීමන්ට් එක ඔරිජිනල් මිදක්කාලනේ మీ బోడు వగు అగ్రిమెంట్ మీ సైనిస్ట్ అగ్రిమెంట్ ఇబ్రాహిం సోలుగా సర్కారం ఇంగతో వగు సిటీ ఫోనోమ కొరెం మోరిసస్ దివే రాజ్య దెమదు కొఫే వగు అగ్రిమెంట్ గా కాపీ మిహార్ మీ దక్కాలని కుడ కుడకం మీ బయా వచ్చే మీ కుడ కుడకం మీ నెట్ స్లో వేగం ఉలతీవే మీ వీడియో స్లో వేదాల్ ఫహరెక్క මෙවලනේ මේ ඇග්‍රීමන්ට් දක්කාලා ඉංගතු තිබේ හොන මේ ස්පෙෂල් ඇග්‍රීමන්ට් and notification ඉංගතු මිහාරති බේෆුල්ලා මේ ෆෙඩි වඩා ගන්නවනේ මේ වගු ඇග්‍රීමන්ට් pursuant to Article 15, Paragraph 2 of the Statute of the International Tribunal for the Law of the Sea, hereinafter the Tribunal, the Republic of Mauritius and the Republic of Maldives hereby record their agreement to submit to a special chamber of the Tribunal the dispute concerning the delimitation of the maritime boundary between them in the Indian Ocean. The agreement was reached on 24th September 2019 under the conditions reflected in the agreed minutes of consultations 17 September 2019 attached hereto. Vima me satar dehas navarwana haruge September sataraga දිවෙහි රාජ්‍යයේ ඉංග්‍රීසි මේ බය තම්සිල් කුරි බයකෝ ජර්මනුගා මේ හෙම්බාගා දිවෙහි රාජ්‍ය තම්සිල් කුරි බයකා මොරිෂස් सरकार තම්සිල් කුරි බයකා දෙමදු කරන සල්ලායේ මේ සෙප්ටෙම්බර් 17 මන්දෝ කුරි සල්ලා මේ සල්ලා පහුගා මේ සල්ලාගේ මිගෙතෝ යවමියා මයිනස් මේ රියාකෝ රෙෆාකෝ කුරේ වුණු මේ ඇග්‍රීමන්ට් මේ ඇග්‍රීමන්ට් ጋ අස්ලු ඔරිජිනල් කොපි මේ chat gpt උපදාෆෙන් ඉගෙතෝ මේ චටබොඩ බේනකෝ උපදාෆ ලියුම ડોකියුමන්ට් නෝ මේ කේ මේ අස්ලු හැම ඔරිජිනල් ඉගෙතෝ මේ කොපි දැන් බල්ල බල්ල මේක සොයකොෆති කාකතෝ මේ සොයකොෆ මේ ඔති ඇටර්නි ජෙනරල් ඉගෙතෝ මේ ජනරල් ඔෆිස් රිපබ්ලික් ඔෆ් මාල්ඩීස් ඒ රිෆතු කම බැලවෙනි දැන් මේ සොයකි කාකම සොයකම අහරන්න කන්නේ මේ සොය බජ්ජේ බල මේ රිෆතු ක සොයත්තෝ නුවත ඉබ්‍රාහිම් සෝලි කොෆ බගු සොයත්තෝ නුවත ෆොරින් මිනිස්ටර් කොෆ බගු සොයත්තෝ නුවත ජර්මන ගොත්ති දිවෙහි රාජ්‍යයේ ඇම්බැසඩර් කුරි බගු සොයත්තෝ මේ කාකු සොයත්තෝ සබ බලෙන් මේ තග්ගඩු ජාහ මේ ඔති දැන් මේ ඔති ඇටර්නි ජනරල් ඔෆිස්
Republic of Mauritius ehmima mi hataru ganuga agreement me oti koffa mi wagu agreement me oti ingato mi wagu agreement mi ingato me oti mi wagu agreement ka copy ta fonwa firtanta mihiri ingato for the government of the Republic of Mauritius embassy of the Maldives ingato German ka balin ka hore embassy of a copy with a copy to His Excellency Mr. Abraham Rifa, the Attorney General agent of the Republic of Rifa dos mega copy libro ka me oti ingato mega then ehem gos me oti Muhammad Latif है जर्मन को दिव्य राज्य एम्बेसडर्स में कॉपी है मिस्टर एलन बॉयल क्या मी को में कॉपी है मैं होते मी बाबू एग्रीमेंट का तो मी हमें दिव्य राज्य का सीधा हमें अटॉर्नी जनरल में उन्होंने मेरा ताकन जहां मैं होती हिज रिफ तो इनका तो Mr. Ibrahim Rifat for the government of the Republic of Maldives then me mat me agreement ga me Mauritius ke paadu seko fami hoti ingato me Mr. Dhirendra Kumar Dabi kiya me kai etanu Mauritius ke Attorney General Divya Rajya me hoti ingato me Mr. Ibrahim Rifat for the government of the Republic of Maldives. Moti Ibrahim Rifat go soinga to moti. Me agreement ka moti soeko fa dive raje patu me Rifat. Vima me waru ka bodu wagu agreement nang hata fa moti ingato. Me wagu agreement ka sababun me oti me dive raje ka khandu ka ebba dive na gellifa. Adi me wagu agreement ka sababun gelliga me dia hame kani maskono bodu bay no aharamenga folawai aharamenga chegos adi aharamenna me gelligan diye aharamenge ingato me खंडू गाड़े का बिंगडो वहाँ के कॉन्टिनेंटल शेल्फ की कबा तो बाइक गिना बाइक वहाँ आदि कुड़ा कॉन्टिनेंटल शेल्फ का वहाँ के ख्याल देना then me ga me faha kore me muhim point ga me bagu agreement ga faha kore me muhim point me timmana number ga mate received by the registry of the tribunal of the electronic copy of this agreement and notification signed by both parties shall constitute the notification contemplated in article 55 of the rule of the tribunal the date on which the registry of the tribunal has received this electronic copy will constitute the date of the institution of proceedings before the tribunal. The original of the special agreement and notification should be submitted to the tribunal for with ingato ahemima meoti me electronic copy ingato me itlos libi registry masal registry koreve duas me masal fashiganda duas ko nimma mas me agreement ga soe kore duwa modi sida ingato email fonwala fa masala itlos agreement fonwala fa statement fonwala fa ingato Vima miha boda teleganeke me hingafe wagu jarima moti wara riche fenna ingeto mi ahar dakka waka moti agreement mikama bekoto nifato mi dogetto raito saaf ko den jeba majlis engena hazir ko madam ena majlis ang hazir ko di supreme court ang hazir ko miwar bodu jarima hingi kibagan to na sual ko jena jalallanche tinsate ken ahar engena jalallanche ba ingeto me sarkar go medu hur Ibrahim solih medu emme duha ko magam go hore wene medu mikam mi dawlatu ga dibe dawlatu ga baru ingato me Supreme Court failure fotima mi baru bodu jarima me oti hinga fa bara reach saaf ko fenna ingato vima kommekas ahoren me wahaka me bunele dine me kihina kunto ingato me jarima me hinga fa oti me bodu international conspiracy me Mauritius sum ferigen rajyam ferigen hembaga Mauritius rajya debadu ingato me
hingafe ingeto criminal nexus එක tereng hingafe bodo ingeto jarima international conspiracy එක den kuriga bone paden mi waragina ayetonga babone kobato mi continental shelf ki hagigatuwa continental shelf ki ahara menga ratta ahara menga gamo ga mi rahoga bingandum engeto mi kanduga teriya muuduga palutere engos kanduga teriya mi demigenda mi kanduga bingandu ingeto kanduga binganda e binganduga adiga hori subsoilla ege mi belikanduga teriya ku tapadu gala hilaya echka michka mi himenesa ingado mi binganda mi keni continental shelf mi continental shelf ga masale mi masale ki mi warabolu jarima beko mi hingi conspiracy mi hingi konkaba kahetto mi sarahadduga kanduga adiga continental shelf ga teriya hori fenunu gas eta trillion cubic feet ge gas ingeto mi gas mi masale ki vima mi hamekani kandu faluga masale no Mauritius bas mi masala muhimmu vi adi Mauritius mi chegosa emihu gatanekama dawba kon emihun nan hoden oi gotaka ingeto ganunu benu koge mi Mauritius ge milkwari kama me dawba koge noni Mauritius ki raja ma duruko etane ingeto dehas 300 kilo 500 kilometer bran nuwa 300 kilometer bran duruko etane Mauritius ki Mauritius chegosa de medu me dehas me 200 ingeto kilometer bran bodu rastai vima Mauritius mi chegosa de dehas 200 kilometer en eruga miwaruga ingeto mi duru miha duruga tanega macha miho mi milk warikan me karwara kon ade Mauritius chegos debada miwa bodu kandu ingeto mi emihunga tanega gotuga mi sarahaddu mul sarahaddu ingeto mi wege mi dani mi agreement ka sababu mi agreement ki mi chegosum masala gurigen mi Mauritius ganuni fiyaramata ka libunu emme furatama step ingeto emme muhimmu step furatama step endo emme muhimmu step mi agreement meda hame koffen ennama alif dalon adi international court of justice un ingeto masala ga hukume kugan tibikam ka wina maves nuwata goten nimman tibikam ka wina mas mi Mauritius Korea gende ma etlos ka Korea gende ma ngiha fase masala ka novis den balala mahenga mi Korea gas mi bone mi hame kane maskadu ka masala nune rajyang maskadu ka me khando ba kollima nuwata Mauritius mi sarahaddu chego sarahaddu libunima ahar me kambadu wanje ei ahar menge protein source wate ahar menge kewamuga tere kemene protein na ahar me depend mi wani mi khanduga mastaka khanduga lebi roja ahar me ki egga mas kagen dirule bayenno rajya ki geri bakari gengula kawmenno vima ahar me raitun protein hodumattaka kambes bijeni mas vima mi sarahadda ki divehi rajya ge India me mas verkaman asar kurane sarahadde Indian Ocean ge mahuga ingeto stock mi sarahaddu ga bodu bang oti mi chego sarahaddu ga vima ahar mena chegos gelligen devaki masveri kama divehi rajyage iktisodiga lenara libunu nuhanu me ingeto hinaru kamen ege iturun adi ahar mi 21 wana garno ki mi technology ya industrialization ga bod inglaben anna mi garno ka baruka miedu duniyega huriya boditi kamtes wala kurum midani hakadu feddu mattaka gas teo petrol hoduma masaketta kurum vima miedu mi chegos ge masala hagigatu ka mi feshuni ves Mauritius ebasatere wani ves adi mi bodu international conspiracy ka wani ves dehas faswana hara hawana hara demeduga Bay of Bengal ge kaduga sarhaddun ingeto India ya mi gas venuma hamen India ya fenunu geho gada ingeto kiya baritto 7 trillion ingeto 7 trillion kodi foot ge gas ingeto gas fenije India dehas faswana haro Bay of Bengal nuwata mi India kaduga sarhaddun adi ege kudaduwas kole pahun ingeto ege kudaduwas kole pahun me Myanmar ingeto nuwata Burma e fenije ingeto 8 trillion kodi foot ge gas ei me Bangladesh Myanmar ingeto mi gule sarhaduge mi sarhaduge kandu gading mi masala ga ingeto mi badalaruga ahar me bisnanje mi kahala masala mi duniya ga dimai furtama faharto no mi kahala baawar masala itlo sabadda fe bohri adi mi permanent court of arbitration sabadda fe bohri international court of justice sabadda fe bohri
misalaka balana nama Somalia Kenya de meduga jehfen hama border go masala kanduge mi ized masala e masala aslaki ingato mi kandu gadi freno gas petrol Somalias benube kandu gadi go petrol go bodu bay Kenyas benube bodu bay masala hallen wagan diya itlossa then ami India ya Bangladesh ya India ya Bangladesh ya Mauritius mi Burma de medugas hama mi kahana masalengo fadifa bahuri ade mi Philippines mi China de medugas ufadifa wabor mi hama mi kahana masale kanduga ingato mi ezeduga masale ade hama kanduga ezeduga masala giturun kuda jazira shegge masale sufadifa bay mi masala tere Malaysia wade Vietnam wade Philippines wade ingato Brunei wade එහෙම මේ ආමස්සයන දෙහස් අවවන හරු පෙටගේ මිමස්සත ඉත්ලසන් හුෂලම් දාරුගා දිවෙහි රාජ්‍ය මිමස්ස තංගෙ තොමි මේ මිෆන මස්සතකොන් මේ ඒ ලෙසන්ස් නෝතා මේ තජුරිබාත කල්ලිබෙගෙන් ඒ මේ කුරීගා ඉත්ලසන් හුෂලි ෆරි කේස් තක රියාක් ඔෆ්වා ඒ කේස් තක ස්ටඩි හදා දිවෙහි රාජ්‍ය ස්ටෑන්ඩ් වරගදකො දිවෙහි රාජ්‍යෙන් උලගන්නන් ජේ මස්සලෙ මේ නමස් මේ මස්සලාගේ දිවෙහි රාජ්‍ය සරකාරුන් එබ්බස් බැකු ඉස්නගාගා මස්සෙකන්නකො හම මේ මාමොන් सरकार के अंग्रेजी नबी के फतिबी एक अपन नशीदास इंडिया नफूज आए की मॉरिशस भी कोनी विके में दिबे राज्य का मस्कन तंग नीलंकी वीमा में मसले की हकीकत का एक तो में आदा में मसले नो आहार में मसके कुरिनमा आहार में में के होगा विनवे आहार में के तने को तो चेगोसा में फॉलो बाई हदमट का फुर्सत दिबुनो मसले का बेगे दियस देंबला लमा हिगा में मसला का में हम सिमिलर केस में होती बांग्लादेश म्यांमार नोट बांग्लादेश में इंगे तो में बर्मा दे में दुगा बांग्लादेश के शिटरगोन गोंदर पेरिकन 30 किलोमीटर दूरगा सेंट मार्टिन आइलैंड्स की कुडकुड जजीरा शंगोबे इंगे तो जजीरा शंगोबे में जजीरा रखी इस्तेमारी दुवस बारुगा ब्रिटिश इंडिया इंगे तो ब्रिटिश इंडिया या एटेच फेडरेशन මේ දිවෙහි රාජ්‍යයේ චේගෝසකි ඉංගතෝ මේ ඉංග්‍රීසිංග ඉස්තිමාරුගා මොරිෂස් ඇටච් කොන් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් පර්පස් ඉංගතෝ හිංගොමුගේ ෆසහ කට්ටක එමිහුන් ඇටච් කො ෆෙඩරේෂන් බංග්ලා මේ सेंट मार्टिन्स आइलैंड इंडिया या अटैच कोफा एक फंग इंडिया मिनिमम kan dinima kan इंडिया नोबुने एकियन इंडिया के रटके इंगे तो सेंट मार्टिन्स आइलैंड किए नमवस ए में जियोग्राफिकल जियोलॉजिकल हम तक कुंबलारुगा आदि तारीखी हम तक कुंबलारुगा बांग्लादेश के तने का साबित हुए वीमा में एमसलागा मिगे तो में बर्मा में तेलिगति तेलिगने एमी हो दिमाग कोरी हम में मॉरिशस तेलिगने इंगे तो खानु गार्डन गैस फैमिली में मॉरिशस तेलिगने चेगोस एमी हो तरह का हदन दिमाग कोरी कोतंग हम बर्मा वसिंगे तो दिमाग कोरी में सेंट मार्टिन्स आइलैंड की एमी हो तरह का हेदुमा एमी हो इंगे तो में मसलागा में गैस फैमिली में की का एमी हो तरह का चार्ट का कुराहा ए चार्ट वस दुनिया इंग्लैंड कोरी नमवस में बांग्लादेश मुरमुन दिए तिमन्ना में तने कहती तिमन्ना में गरारे कहती सेंट मार्टिन्स आइलैंड पर आगे तिमन्ना में ना दूसरा नॉटिकल मेलो इज लिबेंज है ने नमवस एमी होंगे में बुरुन तक मशवरा तक एमी हों में गानुने को तो ना आदि डिप्लोमेटिक को तो कोई मसक तक बर्मा को तक स्नोबला बर्मा दिनी इंगे तो में कोरिया का कॉन्फ्रेंस का दिहास अबना हरुगा ऐसा रहा दो इंगे तो सेंट मार्टिन्स आइलैंड कारें गैस लगमा Didin kurang peri isa abang Bangladesh ihuti jaj kori ekan nohutte namawes Bangladesh kita kori Bangladesh fonwi tim manawar ingato esar hadam Saint Martin's Island sarahadda Burma adi mara tim manawar fonwa badijaha emi hun ingato me emme pahun me Burma ingato me Myanmar masibur kori emasekan huttala magutung ingato gas negon huttala didin huttala adi everon nimmai kenno hangura mekadiya ingato dihas avwana haru Bangladesh Myanmar गुड़े 300 का फर्स्ट किलोमीटर बोर्ड सरहद बांग्लादेश के फौजी सिपाही फ्लीट तक जमा को इंगे तो में सिपाही में फौजी तक जमा को हगुरा में रेडी भी है इंगे तो नमवेस बांग्लादेश स्कोरे हगुरा में नो बांग्लादेश स्कोरे दुनिया के कानून के तेरेंग एक कुरा एई एम में रंगल को कम बात है एमएसएल दिरासा को बांग्लादेश के बंडार नाबू हारजी वजीरू एयर को तिबी बैको मसला का इंगे तो सियासी पार्टी तक एक गल कंगरा
emihun nimmi emasalaga itlosadda itlosan ahame kan eruga hushali kiye ingato me St. Martin's Island ge masala enno me India ya me Bangladesh demeduka jehepe me EEZ nuwata continental shelf ge masala bes veddi ingato F pahara demasala veddi ei itlosa veddi solamana case ge gotuka ingato me continental shelf EEZ ge nuwata me Mediterranean zone ge solamana masala gotuka itlosa veddi masala me Bangladeshun itlosa veddi masala dehas avvanna haruga e masala wadda adi dehas baravana haru Bangladesh edunu gota Bangladesh be no mi gota kangeto parma bunamundi tibanna me grafika St. Martin's Island akki ingeto kuriga ei me British India ga me welcome hingiruga igresin me India attach ko fe rasekam ga bina mes Bangladesh bunamundi tibanna me grafika ekam ga nolibe ingeto furusate Bangladesh me British India yanuwata me St. Martin's Island India attach pini me yemi ko tanike egota nimma ka fursate nolibe miedo ingato me International Court of Justice ga bes adi Arif Dal ge General Assembly ga nuwata Ahmadis ge me Mauritius me fursate dibone Mauritius attach ko fa waki ko fe tanek ka vegen ingato me emi hunge tanekke gotuga mimasala nimmuni International Court of Justice bes दिवेही राज्य का मिहातर अमेरिकन कोरी राइसुं एरुगा सरकार तो कों पीपल सरकारो एरुगा डिफेंस मिनिस्टरों हार्जी वजीरों अदि बंडार नाब मिकमुगा रंगल सॉलिड स्टैंडर्ड वगा मिकमुगा डील का गोसा बड़े गन्नेगे अडिनेगे जरीमा तक हिंगा फुरे मकम गबोल करे जेनी वीमा मी आ मसले नो इगे तो मी कहला मसले का कि मी दुनिया का मिहातर हिंगा फुरे कंदतंग अदि इंडिया या ආද මේ වීම මේ හැම එකනේ ඉංගතෝ මේ රාජ්‍යයක දිමාවක උන මසලන මිකහල කිතම් මේ කේසස් එකෙන් එබහොරි මේ රාජ්‍ය චේගොස් මසල මේ උපදම කොරින් මා කොරිම සුපදිපා දිත්ලොසුමස් නිම්මාලා මිසක බලම හිඟ මේ චයිනා යා ෆිලිපින්ස් අද මෙදුගස් මොතිය හැම ජසීරා ෂෙක්ග මසජෙහි ආදි EEZ ගමස් ජසීරා රක් ඒ මසලක නගාගෙන් emihun debami ko debedo gami EEZ behuga emihun hialta patwe me Philippines west bibani Spratly Islands ki timanna mega tanake China west bibani Spratly Islands ki timanna mega tanake bunaruga me South China Sea Philippines ade medo gami emigato sarhadu gami ote me Spratly Islands baladaruga mimasala ufedigen igato mimasala ga tere badejje Philippines Taiwan Malaysia Vietnam Brunei igato me ehmima මේ කඩුගේ අඩේගේ බින්ගඩුගා ඉගතෝ මේ කොන්ටිනල් ෂෙල්ෆ් මසලා හල්ලු කුරානේ ගොයි ආහාරමන්න කුරීග හොරි කේසස් තක රිවයිස් කොන් ඒ මේ රිසර්ච් කො ස්ටඩි කොන් ආහාරමංගේ මේ ගානුනි ස්ටෑන්ඩ් දිවෙහ රාජ්‍යෙන් ගැංගුලේ මේ ගොතච්චි වරරගල සාෆ් වන් එබයි මිහන් මිකම් මිහා සාෆ් කොන් කුරෙබෙන් ඔව්වා එගෙන් ඔව්වා මේ වගු එග්‍රීමන්ට් එකෙන් හදා ඉගතෝ මේ රයිතුන්න නාංගා කලෙන් හුදෙන් නාංගා मध्यस्थ के राइस बनाओ तो मध्यस्थ के राइस का नांगा मध्यस्थ के मेंबर होना का नांगा मैं एमडीपी कोalition सरकार की तफात पार्टी तक मैंने मल्टी पार्टी कोalition सरकार बार कोalition का पार्टनर को बुनारो एबी होना का नांगा मैं मसला निम्माली वीमा मैं मसला कुरिया गेंगो से गोता इतलो सो मैं मसला वेद्य में हुकुम को फे गोता एकमंग इगे तो मैं इब्राहिम सोली को सरकार रिएक्ट को फे गोता मिहुरिया चे बनाली में बेंगे इब्राहिम सोली मी के हिंगा फे बोडू वक्कं इगे तो वक्कम में मी हम बोडू dem balala mehinga wagu city ga oingecce waragina be from nanege gen ebole nama wes anek kas midakkani
chat gpt ingeto me chat gpt machine buddhi hodaganike ngule mawlumat enno mihama e city goen hagigi wahaka bi kiya denigeto kuriga nukumegen ulni me igeto me duplicate me fake city ekkama bunani sarukaram bunani sarukaruge me mandubo me media igeto brief kura me rais jumhuri afihonu konna befura kome bani igeto ibrahim solega wagu city gotuga me dawru wamundani igeto me dogu city ekke nama bes miedu ahorengatuge wagu city ekka copy meyogotu dakkalle ve kanne netu slokamu namas mege original goen echen ahorena inge original goen echen inge Ibrahim Solu Africa का कॉमर्स jalsa का दिए jalsa का ना मॉरिशस के राइसा बदल भी इधर बदल में सल्ला को ना हाँ माले ऐसे ना फनुआ पे बागु सिटी एंगे सिटी है कि बागु सिटी का इधर तो मी ओए हमें मी है क्या ऐसा में कोस्पाने इतलो सो मसला मी कोरिया गंदा निकों ये मसला का बोर्ड गानुनी बारे लेबुन एक का मेंगे बागु सिटी का बुने फा एमए मुहिम एवहा के की timanna den duwahak wes ingeto mi chegose ki timanna menge siyadati bar hinga tane kama timanna menge investane ke dawbanne kurana me nuwas bunana me ki harangalu ahar menge tane ganun ge loophole tane fairy ganegen conspiracy ke tane mi emihunga tane kama milku kuram miulani Mauritius ke tane kama mi igeto chegos follow hinu so at mi sarha duwa kama banama Ibrahim Soli ever city fonwa ka nuje court we heri duniya ge commission tang heri igeto එතන තන දාමිනුතෝ නමස් ඉබ්‍රාහිම් සෝලිය ලබා බගු සිටිය ලිව්වි බගු සිටි ෆොනුවා ෆේ බගු සිටිය රෙෆා කො හමස්ස නිම්මා කමස බෙන්ගේ දැන් බගු සිටිය කලියෆෙන් අනේ වාහකේකි ඉගෙතෝ අනේ වාහකේකි මේ බගු ඉබ්‍රාහිම් බගු සිටිය කලියෆෙන් අනේ වාහකේකි che kurinves muni paden chego saki Mauritius adehas 200 kilometer duru gottane chego sakan Mauritius ke raisa kan adeve karenne Mauritius ke research team ka chego sakan adeve kanne Kanduga ingeto me continental shelf nuwata easeruge ingeto boduminna gambege mingalu mattaka dirasa team research team gowagen Sweden ge research team gowagen me ingeto Blenheim reef sarahadda nuwata divehi rajya emme me adduwa farata vidimalu me Piers Manos kiya Russian emihun arumattaka ingeto adduwa divehi rajya vi side uge me Russia ki Piers Manos e Russian erumattaka emihun rajya annan inge beenubi addungas addun ingeto me chego se dambere names eruge ingresi fitumge darun emihun nge hudanu dinima ruliya rasken emihun diyai me Seychelles go Seychelles ingeto me chego se diyai vima emihun nega hagikatuga chego settane veseta daturu kuram vesnenge daturu kuramene fasse gote vesne den emihun nge etana daturu kuran emihun fasse goten aharmen hada nudinitiya kiyapa emihun nge ituru expenses take kuran jehone kiyapa 4 lakka inge pound ge ingeto badalu legumatta wassalves veddi chegos ingeto Ibrahim Soli huwa kar duga me kurawnu mashwara ki timanna tisarukaru ingeto juri mana kurana me itlusa waddafa masal waddafa me haradu wes nagade me ingeto nagana me 3 million me 4 lakka pound wes badlagotu ko nagana me timanna ingeto me 4 million pound maaf kol jana me anek ka bestiman feve kol da deshe Ibrahim Soli ka me gato ka medunu wahake ki Mauritius ke prime minister ingeto Mauritius ke prime minister divehi rajyen ena chego se devene koi hada de kiya sali Mauritius ke tane gotuga chego sadala followers ke emihunga milkakan hadala adi ena etana daturu faturas korave karenne etanan adeve ka vesnen etanan annane gote vesnen annane matinda bodu goden hay sarusne then me Mauritius ke prime minister vi divehi rajyen anna divehi rajyen as addu sarhadun igeto me kadajassa matinda boat ekana mes adi koda me boat ekana mes nuwata adi kanogo gonna mes ena Mauritius me chegos deve gon hadal de mi jehni igeto ehennu tawani Mauritius ke tane chegos followers ke den ehem me Mauritius ke me bodu wazir rasmi izzatu ga wada ganna me jehnu to ebe from ke gawmuge bayka vima ebe from ke igeto gawmuge bayka wada ganna umattaka ekanta magu pahikodde biheka bes mevi Ibrahim Solu ekkana kike bana India ga me kavenje kurima suhaguradu kurumattaka igeto me alatu abemiha libunima abemiha ku suhaguradu hadamattaka anghe kujjaga mambe fang unata firihe kujjaga mambe fang edemi hon tayyar kodde misalan yoti igeto me Mauritius
chegos de bedu kavenya ko faden suhagura du hada mijehni anna Mauritius ge bodu wasiru ehme Mauritius ge bodu wasira suhagura du hada igato me kan kurumattaka Ibrahim Solih mijehni ena nalhadda me Mauritius ge bodu wasiru chegos wadda igato chegos wadda ehme mi kan tabes moti koffa aharmenge gawmen igato aharmenge gawmuge ebba wagaggen diyama adi itlessa gosken emi hunan etan libunima adibes aharmen vi igato emi Mauritius khandata pahi kodde Ibrahim Solih gaatu ka kurebe suwalaki rifatu kariga kurebe suwalaki kitam $1 million to kita lakka pound to libuni mihuriya jarima hinga miki maskanuga masele nune mi bisarahatuga khanuga adim fenifori petrol and natural gas ge sate kevra gina trillion ingeto cubic feet unwata kodi fooduge gehuge ingeto bolu jarima ekemi mi gas bintang ingeto mi gas waluta mi vikkali maskanu takennu hagetuga vikkali ke mi vikkali gas waluta ingeto miwara bolu jarima mi hinge adi jarima hinge adivesvi aharmen ingeto Mauritius ge bodu wazira chegos debene ko kada de vima city ka fonwa liefa de muhim de point kimi me ekama kos mikama be ko tumes me rifatu fonikadi dive rajya ge gaanuni team fonikadi timannamen itlos ka case represent kolli ille molkamunne me Mauritius me ingato me 4 million 4 lakh pound ge badal wesuna koni no Africa Ibrahim Solih kuri daturega na hadamai Nigeria kuri daturega commerce jalsaka bari mambeken kuri daturega daturuga tereng Mauritius ge bodu wazira meetuwe me kura un salla me timanna wahake ki me Mauritius devene gon me chegos devene gon rajyas Mauritius rajyas rajyen chegos devene gon hadal difiyamu timanne 4 million 4 lakh pound maaf kolla dena me mimika hinga de goteki city ga liefe sotie devahaka devahaka liefoti Ibrahim Solih mi doge kama banyamu den mi masale ingene duhen adi annane mi masale ingene duhen annane mi wor bodu jarima hinga fa bakkame nukure bene mi ar smoti igato original bagu agreement ahoren ata libifa mi original bagu agreement mi Mauritius masale igato mi Mauritius mi chegos mas nennama mi bodu sarukara mihinga mi bodu wakkama jarima ke mi interest conspiracy ekkan mimi hunnaki hagigatu ga dibe daratu ga minimum mustaqillu ingato supreme court en hurinama miyada magamu wakko tinsate kahar jalalanje bodu jarima hinga di bodu wagunga bai vima miyadu aharmen raitu korenje suwalaki den aharmen adi chegos libene he divehinge fola bahi divehna libene he ahoren kurinves bulamun diye ahoren nakimi ekoda koda kujjae regadu bappagatu ga ridangowe bedtime story gotuga chegosaki aharmenge tane gotuga evahaka bappa kiyadi fola wasaki divehenge tane gotuga bappa kiyadi adi fola wahin divehin febi etanuga boduka koni nuwata coconut giant crab wada coconut crab ga sababun divehinnan ulen odaguwegen ne timannamenge kaafa munikaafa mama men etanuga ingato me banda hajja masver kan kuran diye ahorenga bappe ki hada kuldupuri miyen nama kaafage bappaga munikaafa men chegos banda hajja tibi wahaka bappa abadu sahara men kuderu suran dakka munganna wahaken ei etana boduka kunyan arawa me ima tarihum fennangon hagigattam me geological gotum fennangon hagigattam me adi ingato me misarahaduga ahar men kuri dirasa du kolla bandarnabu me kuriga bandarnabu ingato me Dr. Munawwar kuri dirasa do kolla Rashid Welcome ka kuri satellite dirasa Indian koffeta me satellite dirasa gas bonefe onani Indian geological authority ingato me geological science abhe me gaw me markazun koffet dirasa adi India ke space research organization ISRO koffet dirasa ga report ga sonne bonefa me chegosum paragen gos malika hamen the great amount say vima geological gotum bayes me khanuge adige hagigata bayes divehi rajyege bay me igato chegosa me malikaki not lekadi islands ki me am me onane kiya pas the great amount is me the great amount is kebba me India me hun kada fanebba me
ingato vikkali nilan kiyala aharamenge fola wahis aharamenge abada ingato abaduga abada ngoti aharamenge gawmon duwege gossa den aharamena mikan hallu korebento hamagas mikamen hallen korebena miongule ingato kadufalu vikkoma de ko ittihada konen e ittihalu gatibi ekam gawman hiyanat terbi gawm ihumalu bi conspiracy ga baveri wagunna fasidunna hurisha ingato mujrimu kamen ahoren gabul kuran emi hona kan kamen nukurebe kireto defense minister kan nazim tingar hori nukurebe kamen kurani foreign minister kan ingato dunya mamo hori yame sarkar ga me dead foreign minister the defense minister tibe adam ingato me sarif me ladu kannen jehene adam sarif defense minister kan hore mikan hallu kuran nulibunu mihemi den konkabeto mina kurebeni mi masala ga furata be ingato me ufadigan aruga nashid sarkaruga eruge me ekolawali teamuga mitibi commento me chegos masala hallu kurmataka ekola nashid werikam ekolawan teamuga mena brigadier general zakaria mansur then presidential committee me fadani ingato me masala hallu kurmataka brigadier general zakaria mansur attorney general ingato me munawwar then me egeturun about the fisheries minister foreign minister and transport minister ingato me etabba kulaga ufadi presidential committee ko me masala halle nukuru me ki kura committee to vima divehi rajyage defense ga ingato mulu umuru ena hidumet difori mihe me nazimaki national party ge leader nazimaki defense minister ka dehas barawana haru pediken nasidu ga verika mattala pa bagawatu ga barepa ingato ibas muhulaten de ibrahim nasidu verika mundur kofa meenano kome defense minister kan wahidu sarkar goda dehas barawana haru pediken defense minister kan kon yamir sarkar dehas fanarahama defense minister kan kon meena kanne ga divehi rajyage border bima me ittihadu ge bole ingato me kamuga fail weftibi the defense minister adam sarifwa me khalal nasimwa adi de harji wazir wase inga dunya ma wase bole vima mimi hunna ki hagigatu ka me the defense minister na ke mikamuga wada bodu isrole kulenje baye ka baruga midemi hunna ki ingato tanega jahafuri de roho ingato tanega jahafuri de rohen hen tibe defense minister kan ko ingato me gawmuga masatan hallo nukurebi fail wefti bibeka kon leader ka to bebeni kuriyanga riyas intihabu ka mulani ingato tanega jahafuri rohen hen defense minister kan ko fori me ingato me sipa MND ga bodeti magamtan pura fori me hen kumegen ingato party hadagen me majlis ka me sarukar federal minister me majlis ka fasahar wani me haru ene innata nazim innata haram kurunu kame ad national party ge usha masen nani ingato kuri attorney general of yoga deputy attorney ka kofuri mi kamawani haram kurunu kame ingato mimasa itlosun me hukume muma hamaya kuri evs kame ne dehas nawaramana haruga me magubachanu kunenje masale male kuri alifdalge me UNDP office kuri machan haramana kunenje masale me divehi rajyage siyasi wenna gasimo eruga deyagase imuranu kanta bodu GMR masale ke bodu me ga geopolitical masale ka hadagen divehi rajyage istiqlala minimum kama siyada gelle masale ka hadagen nukume bagawa ko magmati muzahara ko huttanza masduhai bandeka raitunga waga nukuti kibeganto nashida ki teduwari leader kama manam nashidu gabul kura kama manam me chegosaki folobasaki divehi rajya tanekama gabul kura kama manam divehenga maskanda istiqlala siyada minimum kamataka milinu kambadu manam kibeganto magumachnu nukuti raitunga waga kibeganto mikan hallu nukurone vima miedu emihuna kam mikamen hallu nukurvene mikan hallu kurambenam medu raitun gabul kurajje hejje mimihuna ke mikam ga felifti bibaikka mi hagigate gabul koggen ekam ga nohimene saafu tahiru leaderunga baku kurianga riyas intihabu kamyab koran raitun vote aladagin den mi masala halluwani miedu baymiyon hitangarane mi petition එක සොය කොග්ගෙන් මිමිහොන කොම මේ දිවෙහ රාජ්‍ය ගයිතු මධ්‍යස්ක රයිස් මේ ඉබ්‍රාහිම් සෝලුගේ ඉතුබාරනකම වෝට් නගාපා දිවෙහ රාජ්‍ය මේ බණ්ඩන්නා රිෆතුගේ ඉතුබාරනකම වෝට් නගා මිමස හල්ලු බයි නුවානේ මිමසල හල්ලු කරන් දෙම්වස් යහනි දුනියගේ කානූනි මුවස්සසාත තෙරෙන් ඉංගතෝ ආහාරමන්න මිමසල හිඟාෆෙකත අහුරෙන් රිසර්ච් කොල්ලා ආහාර ගතු ගබේ 20කන් හාස් පේපර් මිමසලාගේ රිපෝට් අප්ගේ ඉංගතෝ 20කන් හාස් ඩොකියුමන්ට්ස් එබේ මිමසල අගුලේ media gagana eng aharu me masala me report tang ahore dirasa kurani me masala emme pahun ingeto itlosun nimoy pa gota balalis itlosun mikama ingeto samal kandi warab bohim lokota ngai
ඉත්ලොස්සන් මොරිෂස් මස්සල වෙද්දමුගේ ඉගෙත මේ තෙරේගා එමිහුන් දවවා කුරි දිවෙහි රාජ්‍යයේ ඉගෙත කොන්ටිනෙන්ටල් ෂෙල්ෆ්ගේ එක්ස්ටෙන්ඩඩ් කොන්ටිනෙන්ටල් ෂෙල්ෆ් මස්සල වෙස් එමිහුන් ඉගෙත බේනවා ගොතකන් ඉගෙත මේ චේගෝස්ගේ එම් රාජ්‍යබි මගතු කොය පීරිස් බැනෝසුන් එමිහුන් දුස් නොටික මේල් නගාෆා නුවත බ්ලෙන්ඩ් හැම්ඩි දුස් නොටික මේල් නගාෆා එමිහුන්ගේ මේ ඉයිසඩු ඉගෙත එමිහුන් බේනවා ගොතකන් නගමට්ටක මස්සල වද්දාෆා adi emihun dawwa kureba extended continental shelf purpose emihun libenjene kama chegozum parage duisata nautical melun durak ei coastal gawmaka libenje ingato haggen ei unclose duniyage kada be ganuge muahadaga daru libenje haggen ei ehodem semihun masake kureba emasale semihun negi ingato itlos ga negi namaves mi miedu itlos mes emasala ingato kuriya nugengos emihun safe side negi දිවෙහි රාජ්‍යයේ මනි ඉගෙතෝ මේ දිවෙහි රාජ්‍යයේ එක්ස්ටෙන්ඩඩ් කොන්ටිනෙන්ටල් ෂෙල්ෆ් නුවත කණු ගාඩේක බින් අඩුග ගානුග කණ්ඩාලා ෆන දුයිස් නොටිකල් මේලුග බේරු ඒ ලිබෙන්ජෙ ඒ ඔන්න ෆෝමියුලාග තෙර ලිබෙන්ජෙ අදී තුරු බයි ඒ බෑ කරවර කුරුමට්ටක වනි එමසලා කොමිෂන් මේ දුනියක කොමිෂන් හුෂාලාෆා කොමිෂන් ෆොර් ද ඉගෙතෝ මේ ලිමිටේෂන් ඔෆ් මේ Commission for the limitation of continental shelf ingeto mi commissioner bani mi masala hushala fa adi e masala ingeto mi commissioner ko nonime vima e masala divehi rajyen mi commissioner wadda hobba itlosun gote nimma fiya mon miedu itlosun e nimma nimmoma eya fusuarana gote bana vima miedu saharamena ngoben ingeto mi masalaga gaanuni gotun masake kurane waram muhimmo point ta names mi sarukaru ingeto mi sarukaru medu mi verikamuga dengonna mi election ga riyas intihabuga mi sarukaruga verinna nuwata bikamuga hiyanate reftibi ingeto mi raisunna anekkaves raitun vote difiyamun then kuda hope the faint hope mi ingeto mi tunnel gate dark tunnel gate at the end of the tunnel there's a hope of light ingeto mi hope ingeto mi kuda hope aharamatu gelligandani ibrahim soldier raitun vote lafiya mi siyasi masale no ingeto mi ahoren intihaba kurimatla hotima ahoren siyasi gotun dakka wahakenno mi ahoren na dekola nukunna member ingeto ya menu wajja ya menu nuwat adi enumas gasemo mi haka ingeto dekola dakka siyasi wahakenno mi kiye mikamuga failure of the wearing mamun mimi ho support kura party ta gasemo Sheikh Imranu ade mi haka raitun vote lafiya amu kurianga riya sinti amu vote lafiya amu then aharamange kanuga ingeto mi eezedu adi continental shelf kanuga bingano libenje extended continental shelf ingeto mi aharamen hodumattaka hamekan kuda hopei ingeto commission for the limit of continental shelf ingeto mi tanam mi waddafe masala ingeto aharamen atum biwegen ves gosdana vima mi aharamen warak kambodu wanche kame nikamuga aharamen horiha raitun ves visna fikurko kurianga riyas intihabuga ahoren dene nasihataki kobato mi Commission on the limits of the continental shelf ingeto commission on the limits of the continental shelf ki kobato balalang avje mi duniyega mikahala masala hallu kurman ufadda mi commission ki 21 member ingeto alif dalga 21 mi memberun himene mi 21 memberun jamaatun ingeto mi 21 jamaatun mi jamaan himerigen ekulegen ufadipawa commission mi member ko terega himene geology specialist na geophysics adi hydrography abe specialist mi pada igeto muhimmo mi scientific expert himedigen ekula wala fawa bar jamiya igeto alifta ge jamiya ge not organization tak himedigen ekule pa upadi pa commission mi extended continental shelf nota aharamenna khanuge adege binganun ituram mi libemba ba claim kurmataka mimasala UNCLOS के गानून बनावतु UNCLOS की यूनाइटेड नेशन
convention for law of the sea nuwata duniya khandabe hasa ganuta kabe muahada mi muahada ge tereng aharmana claim kurave extend continental shelf claim kurmatta ka miyadu masaliyoti commission hushalafa vima divehi rajya miyadu hame kadi ingato gaaruni gotun alum mimasala reverse kurambes adi alum mimasala interest kor justice baddames adi alif ka aam majlisa ingato general assembly mimasala hoshara bahus kon alum mimasala reverse kurambes tibe gaaruni barak yei vima miyadu miyan ibrahim soliga sarkaran aharmen riyasi intihab ko board difiyam aharmen nan muli abaduga abadat daima mi khanuga sarhadu kor maskandu taka mi sarhadu gohori khanu gade gohori eta trillion ingato cubic ಕೊಡಿಫೋಡುಗೆ ಗೇ ಹಚ್ಚಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಬೀಬೆಗೆ ದಾಣೆ ವೀಮಾ ahoren govalani me iltimase divehi dariyegge haysetum gawmuge rayitege haysetum ingato ahoren me gawmuge emmeha ahunnai uhutuna gowalu me iltimase miyadu mimasala hallu kurebeni rayitun tamsil kurebe siyasi party ufadigenne nuwata mimasala tayi me divehi rayituna miyadu duniyage gaanuni muassasata tereng duniyage gaanu tereng कामयाब करवेनी कोरियन रियास इंतहाबुगा इब्राहिम सोलिवा आदि यामिन सरकारुगा आदि गासिम सरकारू इंगा तो नत गासिम के पार्टी यामिन का पार्टी मिनरे कैंडिडेट नूने के बुने गन्ने एई हम एकन कुरंजे गोय एई गांव में गद्दार में हियाने में बाय मेद मिकन कुरेवेनी साफ लीडर का मिकम के सियासी मसले गने बक्कन कुरा लीडर करप्शन नहीं का लीडर फसाद ओफदा बोरो दीतन हदा लीडर mikamuga medu ingato kurenga riyas intihabuga wada kurang emme muhim ekaka mihuri gawam wikkala ahiyanate ibrahim sodihu miniya dibehi huriha rayitun uturun dekunan huriha rayitun wakin hasakon addu sarahadu rayitun nune ke bunanje ei addu sarahadan hame kani maskanu ge bay gellumen urat addu me sarahadu addu to sarahadu dibehi rajyage maswerna kanuge bay gellumen nu ei border ingato rajya me Mauritius debedu me ufediganda border ke sababun उफेदेने सियासी मसले मिलिटरी मसले मादमा करने के मे मसले गुड़िकन मे इंडिया आडे को के मॉरिशस के हंगुरा मति मनवर्तंगास अड्डू अंगरा बड़जहा मीहु मरा हदानी किए वीमा आहार मंगे इक्तिसोदंग आहार मंडंग ओबे इंगतो एता बिलियन डॉलर लिबें मे मसला हल मंडंग हल्लु कुरे विज्जाबु मिसाल का बलाला बाहिंगा मे खाडू गाडे का बिहोरी गैस विक्यागे मे गांव तक लिबुनु किया फासत्तो badalaru kaiga to me dehas babis banaharuga sebenga to deha me dehas dawara banaharuga sobe 2.3 billion dollar ingeto gas wikkage barma libifa දෙහස් 21 වන හරුග 22 වන හරු මේ මුද්දතුක තෙරේගාව සොබේ මියන්මාරුන් චයිනාෙන් හැමකරි චයිනාගේ සිකමස් 1.5 බිලියන් ඩොලර් හොදාපා වීමා මියද දිවෙහි රාජ්‍යකී උපදුන් තරිකමෙන් නෙග්ගෝම කබාරුගා දිවෙහි රාජ්‍යකී මොලින් ටූරිසම් ඩෙවලොප් මේ බිනා මේ බරෝසා වංශේ ගෝම කබාරුගා දිවෙහි රාජ්‍යගා මේ රයිතු මේ ජුවාන් ගෝම මේ දිවෙහිගේ උම්මීතන් හගීකත damuri duniyaga mena futuristic inglabu aharmenna ves genemengoti aharmega gawamuga taraggi masruta kuriyagen debengoti me india sha adi china nuwata enum kawtaka barosa be aharmen dara boardu iki aharmenna bengote ko lorunaga mimasala hallu kormengoti igeto me chego saradu divehina libigen e sarahadun petrol gas tegigen me medu sarahadun fenifen echen igeto adi gehu geturun mobile phone ga battery feduma benuwa akubodu mawdane ves me sarahaddu kanugadin fenigen me haru e mineral mine kurumattaka china mani international seabed commission emasere swaddafa vima me huriha kandatteken aharman ebahori igato me furusatten aharman tanawaswan mikamuga kodaves hopen oti extended continental shelf ga masala igato commission on the limit of the extended shelf me commission waddafa masala rajya kamyab kuregen mimasala divehi rajyen demmes divehin benum agota divehi rajyega me hori gaddar haino igato ibrahim soliva me enage me zilebi harji waziru igato zilebi waziru wata harji waziru
Abdullah Shahid benu bagota nuwata bandarna benu bagota mimas nunimma divehi rayitum benu bagoy divehi gamuga tibi hubbul watanunge ingato leaderum benu bagota mimas nimmeni Ibrahim Soliman nuwata yamin sarukarum nuwata yamin ga parting me kuriyanga riyas injab ga nere candidate na nune ke bunegen ahore mehiri rayitunga party ka kiga rayitum mimas hallu komata ka party hade jonas party vesan tayyara ahore me goani rayitune ahore na ke rukunna ahore mehiri ಸಿಯಾಸಿ ಪಾರ್ಟಿ ಹದಾಗಂಬ ಸಿಗತೋ ಮಿಮಸಕ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ರೈಯಿತುಂಗ ಲೀಡರ್ ಗೊತುಗ ರೈಯಿತುಂಗ ವಾಂಡ ಕುನ್ನಾಶೆ ರೈಯಿತುಂಗ ಪೆರಿಷನೆ ಅಬಜೆ ಹುಷಾಲಂ ಅಲಿಫ್ ತಾಲಂ ಅಹೊರ ಮಿಹಿರಿ ಇಂಗತೋ ರೈಯಿತುಂಗ ಪೆರಿಷನೆ ಅಲಿಫ್ ತಾಲಂ ಹುಷಾಲ ಮಟ್ಟಕ ಬೇನುಂಬ ಸೋಯಾ ಇಚ್ಚಿವೆ ಸೋದುಮ ತಯ್ಯಾರ್ಷೆ ರೈಯಿತುಂಗ ಅಹೊರ ನ ಮಿಕಂಗ ಫೈಕೊದ್ದೆರೆ ಮಿಮಸಲ ಅಹೊರ ಅಲಿಫ್ ತಾಲಂ ಸದ್ದಾನವೆ ಮಿಮಸಲ ಅವತಿಗಿ ಹಮೆಕನಿ ಇಂಟ್ರೇಶೋ ಕೊರೋ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಗ ಹುಕುಮೆಂ ಇಬ್ಬಾಗಿಂ ಎ ಹುಕುಮೆಂ ಅಹರಮೆಂ ಭರೋಸಾವೆಗೆ ತಿಬೇಕನು ದುನಿಯಾಗ ಹುರಿಕಿ ಹಮೆಕನಿ ಇಂಟ್ರೇಶೋ ಕೊರೋ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎನ್ನು Khanduga mifada masjidga masjidla ufadi me hukum ko fe bohri igada Parliament Court of Arbitration kibeganto Parliament Court of Arbitration dibe rajya sarkar mimasa nudani kibeganto neti to alternative ve ahorenge welcome ge inshallah iradu korbiya koriyanga riyas intiabga huriya raitu harna vote dipiyamu igada Ibrahim Solih dekola vote dipiyamu di ahorna fursat dipiyamu inshallah mimasala Parliament Court of Arbitration igato bes waddanan इंटरेस्ट कोड जस्टिस एकanye no masolotike chego sarhaduga ingresin marine product area anuwata khanuge diruntan himayak kora namuga emihunge hameka right akan hedumattaka maskantan emihun ingat emihunge muhtere lima emasala gawas rajya maseka nukuri kamas mauritiusun emasala ga diye interest koड justice akan no Parliament Court of Arbitration bima aharmanna mikaddada kurabene gaanuni hamatam mierus ebahuri Ibrahim Solihge me itubarnek kamuga masala nuwata bandarnabuge itubarnakam sami harmanna muhim masado me bayakome kula drama nga masal nuwas kamiyabe suwana majja kunnen adi me kiyen Ibrahim Solih wa nashiduwa igato me demihun hiyata patwe me nimma fe nimmasnon me Ibrahim Solih wa nashiduwa hama me maswara ko salla ko hinga fe bodu international conspiracy jarima me nashidu laduwas kannen jehene igato dandimo party the Democratic Party nuwata retumani dandimo party yo dandimo kikko bate magudadi igoto magudadi ega nuhunna baaren ega tere gonnani fulibaden hoye hedifa divehnen ingane magudandi ki kobakan igoto vima miyadu me nashidu nukume dandimo party en hadagen me mas kurianga riyasin thiamuga wadakon ena ulnas rayitu miyadu ene voters dere kamennen enaga party service kurana kamennen me aharme reject kuran jebe me gawmu vikkali ben india ge kulisifen hindutuwa sifen rajyen aruwa divehi rajya emuga mustadallu mattaka igoto me amilelu dahimati kamuga gawmu vikkali verimmi miyadu aharmannan india ge hindutuwan salamen wege mulani igato india ge retunas medu hindutuwa ge verinna bjp leader no salamen wege miyadu bangalore ga mf hambebi igato me assembly election ge yoti bjp bottanu nuneke bonefa igato maharashtra karnataka sarhadu ge yoti bjp ge emme bargode hindutuwa leader tibi sarhadu sarhadu ge raitu miyadu yoti igato me state me assembly vote ga nuneke bonefa bima miyadu hudu india go failwa munganna party me bjp ki hindutuwa verinaki vima misarukaruga mitibi Ibrahim Solih sarkar tibi de very nuwata me mdp ge ms the leader nashiduwa me Ibrahim Solih india hindutuwa wikifati base igato miyadu me india ga sedani hindutuwa nuwata bjp failwa mun lafa kura go dehas me anna harwe dehas 26 mana haru india ge election onnane muhim ma election onnane bodwazir ayin comment ka raitu vote dene ginare to miyadu BJP leader igato me modi nuneke bunana kama wani vima aharman india out muhimen nungeto kineto india out kurani ppm india out kurevento nukurevene india out korambegen ega party nukunnane leader nen geto e party gaamu member president anhenun kuriga batibang aharman dikamati anhen veringa fahada bade filagen geto bodage muzahara kura bay india ge faru me dia metanuga immigration me india out movement ke me igato leader ko hire kollima maadya show hedi me sifanga ga mndf ga maseke ko fori igato season me army personnel ekako meena etanuga hire kolli kuda me wagutu kolaku igato etanuga me room එක බන්දු කරලා හැබැයි තිබ්බ මාදයාස රෝය හැදි මීහෙම්මි වීම me ppm ගණන් හගීගතු india out කරන හිම්බරුවස් यामे सरकारों का इंडिया का फास्ट का सिस्टम बेर नुकरे उनो यामे सरकारों का इंडिया का में इंडिया राज्य का
මේ bina මේ ගායම කපුරේ ඉන්දියාගේ සගාෆි සෙන්ටර් හින්දු බුදුකුලිගේ සගාෆි සෙන්ටර් සුවාන දවුන දැන් මිමිහුණක් කියන අනෙක්ක වෙරිකමක මේ අන්න ෆුර්සත් දීපියන වද පීපීඑම් ಗ ලීඩර් කන් අහරම කොරියන් රියාසින් දෙබ්බක වෝට් දීපිය කියනත් මිමිහුණ එමසෙක කුරෙවෙනි එකමක හිව්වරෙන්නේ ඉගතෝ අංහෙම් වෙරින් මගමච්චන් නරේ අංහනුගේ පහතුක මුසාහිරා ජස්සා අංහෙම් වෙරින්ගේ බෝන පෙපාස් පෙත් ජහ සිෆා ෆුලුහන් තලා හදාරුගෙස් එකමක ඉගතෝ ඉම්පෝටන්ට් වෙෆති බිබයි මි බිකමක ඉන්දියාවට ගොබම්ස් නොකබක මිවුණනි වීම අහොරෙන් මිරේ මිහාර වර ලස්වෙජ්ජ මේ ඔන්ලයින් එකේ වර මුහිම ඔන්ලයින් එක වර ගින බෑකෝ මේ ඔන්ලයින් කොරියා ගෙන්නේ මට්ටක මිරේ එදිපවාති වේ මිරේ මේ කොරියා ගෙන්දියෙවස් නමස් මාදමාරේවස් අදි මේ හෆ්තාගේ මදුවගෙන් මේ හાર્ટ ටොක් රයිතුන් එගෙන් බේනුබේ ටොක් සීරීස් ගේ මේ ලයිව් කාස්ට් කොරියා ගෙන්දේ වෙන වාහක මේ hard talk live cast මේ Facebook උන් අද hard talk live cast hard මේ YouTube hard talk channel බලම් ගන්න මම හැබැයි ෆෝන් නිකත් මිර මේ දැන් මෙසේජ් එකේ මේ ඔන්ලයින් උග ඉගත මේ ගෙන්දා live cast එක बाती බයි පාර ටෙක්නිකල් මසලය හැදී මේ දිහෙජ්ජහර කුරියා ගෙන්දම live cast එක ලස්වේ දානේ නම් වීම මේ live cast ගෙන්දා වගුතු එම්මේ පස්සෙන් එග වඩා ගන්නවානේ මේ Facebook ගේ ඉගතෝ අහරංගේ ප්‍රොෆයිල් ጋ මේ ෆලෝ කොල්ලවා ඉගතෝ මේ බෙන්දි මේ ෆලෝ බටන් ෆිත්තාලා කොම්මේ බේ ප්‍රොෆයිල් Facebook ෆලෝ කොල්ලවා පාවම්බි ඒරුම් මේ ලයිව් කාස්ට් ගෙන්නා බවුතු මෙසේජ් ලිබෙන ඉගතෝ නොටිෆිකේෂන් ලිබෙන අදී YouTube hard talk channel ගේ ඉගතෝ මේ ඉන්නනේ මේ subscribe button එක ඉගතෝ bell එක ජාෆින button එක button ෆිත්තා ලම්බි ලා මේ ෆිත්තාලා මේ subscribe කොල්ලවා මේ ඉගතෝ subscribe kurevima me hard talk live cast gendaruga bagutum igato me notification dibigandane wima me live cast fetteren nege me maduje fennakanu jehene komekas mire me live cast belle wemha befulna me waraboda shukur dannawan ade me live cast kodiya gendewunu got damedo tiemha befulun hinhama jehekama banyamun comments kolle devun aden ade me hard talk mire me share kollewunu maulumat akaki දිවෙහි කොම්මේ ෆර්දක බස් මියරු ඉංගෙන්ෂේ මාලුමාතක වාතිවේ මේ hard talk live cast Facebook and YouTube බල්ලවා මහ බේෆුල්ස් මේ ෂෙයා කොල්ලෙමුන් අදෙන්ගතෝ එහෙම බේෆුල්නා මේ මෙසේජ් රයිතන ලිබෙන් ජේ මේ රයිතන ගබ ඉංගෙන්ෂේ ඉගතෝ කොබාතෝ ෆෝලවසකි කීබගන්තෝ ෆෝලවි ආහරමගතු බීබී ඉගතෝ මේ සරහදුක කඩු ගඩීක එත ට්‍රිලියන් ගේස් ඉගතෝ වල්තකෙන් හොරික මේ ගේස් වල්ත වික්කාලි කොම්බේකතෝ කීබගන්තෝ කියා ලාල්තෝ නෙගුනි ඉගතෝ මේ කන්දත්තන් ආහරමෙන් තහුගෙක් කරවෙන අන්නන් ඔය සරකාරෙක්ග ඉරාද කොරවියා කුරියන් රියාසින් තියා අහොරන කාමයා බෙජ්ජාම දිවෙහි රාජ්‍යයේ ෆෝල්ඩ වෙසරහදු නුවත චේගෝ සරද හොදා දිවෙහි රාජ්‍යයේ කණුම් ගේස් නගමුගේ ඉංගතෝ නුවත ගේහා පෙට්‍රෝල් එක්ස්ප්ලෝරේෂන් ප්‍රොජෙක්ට් එක හින්ගා දිවෙහි රාජ්‍යයේ තරගික මසුතන් ඉංග ෆතුවඩුක කුරියගෙන් දාන වාහක දන්නවන් ආහාරම නොජෙහ ආහාරම දරඤ්ඤ බරෝසාබෙන් තිබේ කරේ චයිනා බරෝසාබෙන් තිබේ කරේ නුවත ඉන්දියාගේ මේ දරණි දන්තුරේක ජෙහි ආහාරම ඉන්දියා විකිගෙන් තිබේ කර නොජෙහ aharmenge gawmuga igeto me muhuri gas waltakun gas taka ngannana eteke bar kompuni taken ebahori aharmenge gawman eteke billion dollar gas wikkan libene wima miki hamekani kanuge mas kanuge takuga masale no me maskantoga masale kanuge container shelf ga masale siyadatuga masale divhen rajyage annuge jeetake minimum kama siyata kulifa bodu masale gawmi masale wima ibrahim soliwa annango intihabuga kuriyanga riyas intihabuga vote nudinumaki komme farudege macheba ingato wajiben ei kifaaduge farulekam ahoren gabul kuran ei mibor bodu jarima hingi mihakan aharme vote den rujihere kam ahoren gabul kuratiwe adi dive hirajyege chego de followa hirota bi maskotten alun hodumattaka aharme lipwen emme muhimu fursatu oti me commission for the limit of container shelf ga kamabatiwe e masala ga dive hirajyege retum benu mate wakalu at kurames fursati bene ibrahim soliwa enage සියාසි බාවරින් අබදුග බද සියාසි බස්ම බේරකොගන් කමවාතිවේ මිකමට්ටකා දිවේ හොරිහා රයිතුන් මසක කොරම්බි මි ඉංගලාබ්ග බාරිවාම්බි වස්සලාමු අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතු වරබ් බාජ්ජ බෙරි රේකන් අදමුන් මිරේගේ මි ලයිව් කාස්ට් වකි මේ නිම්මාලන් මාදබාරේවස් මේ ලයිව් කාස්ට් එකකි බද්දලුම් ගොම්මෙදුග වකි බලන් වල්හම්දුලිල්ලාහි වස්සලාමු අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතු